Apostle Kwajime, Obamwa Nyamiasem, Nia Wuntiasem, Obamwatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Pasemo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Pasemo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwa Nyamiasem, Nia Wuntiasem, Obamwatiasia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Suti, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Pasemo, Yama Babu Kasa, Yama Babu Kasa, Babu Maseme, Ayana Pasemo, Babu Kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Everybody was any more what you are doing, man, not to your swim. Amen. He said, we be our be a band one was saying, and then the other in Apostle. But they quite just a matter adore him. Yeah, Brennan Daniel, no other movie. And then church, they banner was so. And church, Right. I am more bad in some money. You can find some. Kesemeduka tawiri bo nyankrompo twedi amponi opam kotokro bo agese jebre otibreke se shahe nche nyankrompo twiri ampan dumai kase dutan kase dutamponwa wase wedu krokro du hinika taban ye nyankrompo twiri ampan yi nkwa mi nyankrompo asidewura na asiansa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwabu awoda akoyam o okofo bo okofo tachi wafo akwaku medi akoyi okofo temtechia wotako temchako bremu Israel no merema mukufo yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaja akoframrai na yakotem techia ye da wa bremu apiafo anansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji ye ntata onantefo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansententen fre sadako kwampresu numasu oje soku twere sopu mapontumfo a woje pokokwa ahode ti mutin ma Israel adesidom nante asase pesa so twa ya ensompan ka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatedwere okwafa wo kwatete de adi mumpomama onyankrompo twedi ampo beni onwani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase ade nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fra wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kantinka kantamanto kukrantumi kampesa ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nissi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kese Jehovah Shalom. Peace. Ya sumdie. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet obade ya wase say why ya doye na ene atu ya sumdie mo say adofo no amohwem ye eye enkwagisem ye de eda kwesi eda awia na nwumre no nan ne fa aka ho doimu sa wotemani a emprimu akoma ebi bia wohwe me biara no ne topic e ba no yedi bia da we ya no ato din se ensem bi nkyeremu ato de bia eya na wona hwe yen no wona tie mie no ebi susu se ensem bi ameka no wonti ase. Okay. Na ya na ebi so
eni edi ni nyansem yeah no correct wo timi frɛ apostle wo kan se na kyeremu a na entiase aba orofo ni divine onyankopɔn di ama me se me mfa nyɛ na adwuma no sɛ onyankopɔn ambie wakoma mu ambie wadwene mu a ontemase ana ade adwembɔ ne so tie mi nso a asɛm papa bi a meka bi a wonti aseɛ yeah ana se ye preachi ye wo say ye be kyerɛ nsɛm bi mu okay ana ye won nsɛm bi so a ye kotu ye ti aseɛ nti ye kotu ana ye nim sɛ de ye ka no eti wan ya sɛ de opɛ sɛ wote no no sɛ wo ye obi a wo pa de sua de a woni ye bedi ni nyansɛm wo ye obi a wo fa no tan kwan so de a ɛne kwan bi aso no wo bɛ kyia no yeah amma na be yini pa bɔne wɔ w'anim okay ana wo so be yini pa bɔne wɔ m'anim ɔrɔfo mesɛw bebree koteshi bebree ye kotu tro konkon na da hɔ no ye printi wɔ heaven Debbie nye heaven printing press Debbie and ye printi ye okay ana ka hu ni sɛ bible na da hɔ no ekita nkurabata wudu bebree yeah me kan nkurabata ye wɔ preface wɔ correct no footnote ye den eti obi biara ɔno ɔtranslate bible no sɛ ɔno twa kɔkasa bi mu a ɔkɔ preface wa ana footnote na yeah ɔbɛkyerɛw sɛ me reason dia ye kan no kwasi no ye no kwame no okay any okay eti sɛ ye kɔka me hunu sɛ no kure sɛ yi a me ma de bia me ye bia me si awia mom yeah me nyo bia me hunu no kure na me di besie de ye sɛ me nka ma me nka orofo se wutie mi a emwa dwemu nya okesene Debbie topic ni se ensem bi nkyeremu okay se ensem bi nkyeremu di a me kyerɛ we mu a me kyerɛ ensem mu biom okay me hu se madwene bane anyansafo no ati ɔko agena ase okay ana me preach se wiase nyina obi antemase Debbie sanse me master Jesus Messiah nankasa kra nya wiase nyina na agena tum Debbie enti me nya obi a me pese wiase nyina agemi tum tisa wontemase a enya me wanwampo na ha me nso amen debia me kama sasa me de to se bam mo na mo bre ana muntia ni Yesu ha okay obi hwe me wae na mo Catholic than Pope okay me kan sana me ka kwa wie se obi a na dwe sa ase wasua twokonkunu kra chen ya ne ye ka no oh yeah na me ka mo ni na nya no wonti ase se koteshi bi wo kra me menkotu anka won kan da onim po se o Bible no Debbie koteshi bi a me man kan ya me man me kotu kra ka wonim se o Bible no onim me kotu awie fe na wo be ye se sepe once na mpo bi a wo hunu ya ne boko fina abato abu so many yes and me see as Nsem Bi Nkyeremu yeah koteshi bi a me menkotu a onim se o Bible Debbie onim the person did da wotra wasum ka wonte da na kotu awie fe na wo ba be kyerese wonti ase da me kotu ya wote ya ne wo first day wote unya research kran ko ho eso so be kyerɛ me mu okay Isaiah chapter 48 verse number 6 the Bible what sasma making yenu nyina you are wonte da yes won kan kyerɛw ukọ asori yan kan kyerɛw but mo what nsɛm foforo fi me na sɛ me kotu na wote de wakura hunu ye ye ne ye si o wonte da afɛ na wabɔ da na me kan na huni ye firi tetete ukọ tra wasom tetete wonte da na wonte da agye da na me kan ya no sɛ de ne me ka die yeah no be a preacher me preaching nyina wantimi hunu papa bi wom amfa anka wasem de ono tie na wonte ase ne nyansa be so obi sa me no yeah wantimi amisa obade ya wemfa nte ase amen bible ne kura wo no me ka se mi a kyerɛ wo okay ya wo typo error no correct na me ba typo error no so wonte ase ehunu se Hebrew kasa mu no ya wo kasa bi e wo Hebrew mu se la hek means to replace or to swap replace or swap yeah lift lift
me me church Hebrew mu ha na nsem wa ye beka kwa wonti ase ubeka se hey ye biri wani so enti no ade bi wo no na se ade kunu a nipa no opese otworo de ma wo no se wo ni ade kunu bia opede ne ade ne ye de ese odi ashanan no di ashanan de be na wo na wo sa kronum no ubeti de all Canada ase simple sa na wona translate Bible no ofa bisu eye na ebi mu ye mane boroso okay itu kan Jeremiah 8 verse 8 obeka se mi acha me se ne Jeremiah chapter 8 enya hot bia eye nsem bi enkyeremu verse 8 oso ade na mo kan se ade ntin ye frɛ ye ho se ye nyansafo ye enyansafo awurade mu na we ye na ho onyankopɔn twero kronkron e wa ye nkyɛn ampara hwɛ atwerɛfo pense trofo wɔ atwerɛfo pense yo kan atwerɛfo pense trofo amana dan atro ama nsem ni bi o kan ne obi fa ne se eye tro ebi mu nso so die nso ma die ama ye nso so akoye tro nso ebia na nya tro ti a wonti ase nti no ebe ye tro wani yes ebe ye tro waso oba die manti ase ma amen eti Bible na da ho no ye wo typo error ho nokore typo error no nkyerɛ sɛ nyankopɔn asɛm no enye okay ana sɛ di otworo en wati ne ti a wati ni sɛ eye anifaso ɛna machine ye de typo yi eti me start here fi typo error no nokore me me cheche mu nkwache edoso ba me ma wanyante ase sa eti me typo error no me hunu kura na wo no a me kan a me mfa error no ma okay se wutie me na me sin nsem bi nkyeremu se error no wa me kan error no nkyerɛ wo dabi na me nya no error se me hu ade ko na nka hya wo no a o ma mfa hya wo na me kasa me de be hya wa ma okay ejuwa nhwe ni ya obekan no na ene media na nkɔ etu be ya wadwene sɛ me na me sem futu agu wani abeton bibi ama dabi abeton bibi di ama dabi ni wo dwa bi di dabi ti sɛ wakan na sɛ nyi wa kan nyansa mfa wasam kɔ simple sɛ me ton ade bi ma wa ana baka sɛ me ni wadi dwa no waboka to beji obeda me but to bi ahoya kasa hunu nkrofo bi anu ene otan okay correct na ma bibia show sɛ obi onye na dwe so opadisua dabi oba no ntokwa oba no otan yes oba de fantasy ma amen it is a type of error no wa me nka error no dabi be yi quotation nde yentam ye ko Bible now back to the Bible okay FM abeku Santana yen ye free e Bible Society for 10 years ago almost 12 years ago 10 years krani ana me egmom errors na saka men kan ka me hu na me kesa me kan a me mfa error no nya adwuma ana o mo kire se so mo translate Bible no a one sheet pe o mo print ya on board na bi ba be nkyire me nkoka na ayo masema enti se bibi bane mistake a this a system a free system man and this almost ton anu wie nti we say omo the version for ba not ma correction simple so omo twa beye 40 million egu mu a ensaya sa 40 million ensaya sa error na ba ya ene our system no yes mi ko to error de bia ma okay eti quotation wa ye kan da na enam se eye nsem a enye nsem bi a emu oduro na ye common ti no ye kan na wo afa ne sa ye ko kan bi na emu odudi a na fe opese obo akire ene o se de we de ye hwese no krese but sen na no ni bi o no mo a enko yi o tenses na enko it is a wo na betimi de na ne no ayedai ansa na asem no atimi sound well so one study ni ya ntimi se nsem mi nkyeremu eti ba me se error na me be kyerɛ we yanko Zakaria chapter 5 verses number 1 Zakaria chapter 5 we are na fi maba nsem bi pacho na wo de ato so me pese be ka quotation mi do be ka say hey apostle kwa me kwatwa ntro yankan pacho bi ba fato so me ma is a worship kura me da so okay babu ni
Zechariah chapter 5. was saying, I say, Was na me son me mama no so me share. but you'll be I say, I say, Omadian, so Nano. I say, Omadian, so Nano. or the Nanon, yet the Ano Hadi or Ghana. Debbie. And I'm seeing be above no be a movie. It's a bit kind that Nasam, yes, you see, and chow. Nama, I'm from Anona, not me, my minister share bar. Or be back come back once I know, dear, or can you enter dance and was. The mamma, only say mamma, and Yari. Why, or the amount to 4 ball. That's what there's one no the amount to 4 ball. There's a medley, mamma, to share in our shower. Yeah. And the way to be mamma to share. Okay. Okay, English and Tessa. No correct. If a Montias, yes, say, you were English word, you be or would the battery and Tessa. Okay. Natural component in summer. Oh, but the correction, the reason tea or the way share. No one who again quite actually. Now, what my divine natural wine Exactly. Okay. We want to mean to carpentry shop. But I met a babu, which oh, Master Zechariah says 1. Yes, I heard your Zechariah chapter 6. Safa babu, be a babu netrum. Okay. Patchero. Missing the Nsem Bi Nkyeremu to a conya betty pa. Okay. A babby point is in Crawford to me preaching. To me preaching. You need problem, so to be preaching. Because my consent the brain. So what's the young I become someone. We need problem fa. Nyama pepe me ya the Ghana memo. Anti me chapa pebi. Anche man cham Crawford. Minya sembiaka. Nti ko. Eti bi so mature raising bi. Bi bia nyama so dia chero. Mi bia Crawford ani. Na me ba na ataka anka bullet esu. But me Zechariah 6:1. Enti asie ni wo me nipa bi mu. Enti asie obi nipa ni. Because nyansafo bi wo ho no mo timi fra yan. Am yetimi cho no matio mo ase. Ke babo. Was na me son me mama no so me share. What's Zechariah says Sanfa to so. 6 no. Pacho twebra down mom. Zechariah says dear to. Pacho so. No. Zechariah what's his Me son me mama no so me share. Me sami mama no so hwe. Say o ma ye fro ya kwotwa anwasem no. O mo sesa ni wana aba no. O mo correct. Say yimanu na fro di mani abehya wo. Simple. Me sama do that quotation. Na sa hwe ade Jeremiah 15. Jeremiah 15. Verse number 4. Or say, na mamu wadwane won ho. Me pacho. O say mamu wadwane won ho. Na asase so ahene nyina mu. E wa asase ahene nyina mu. Yuda hene Manase. Juda hene Manase be the green assign mo we o. Oh ye Ezekiel ba. Oh ye Ezekiel ba. Ene do ye Jerusalem. Yo ye o Jerusalem. North nti. Me pacho twi kasa NOT not. Abefra. Abehya wo. Eti eye do ye ni Jerusalem no nti. Do ye ni Jerusalem no nti. But typo error. Ti abeden. Abehya. Abeka man I not. It is a mechanic say na so so tifie na hu not na. Open not na fa. Ye no. Open not na den. Ye no nko not. Me no nko not no. Dabi. Me no nko not no. Na no ye preaching bi. Ana quotation me quote ye no. Me koka say that Israel for 19 na omko fa eye aburofuo. Omko fa eye friends saying abefuom. Okay. Omko fa abefuom. Oh no be akotwa no be na so kojima ko kan no abefuo be no. Asem na wo ho no. Hallelujah. Amen. Bible wrong. Opa kokan Bible so obenya kuba. Ya keke ni me bebra bom. Ya moano. Etube hu se ade bia opa ma me ko Bible. Nyankopon enye Nyankopon eye translators no. Oma ni family. Yeah. Ade dodo. Ntini nyina agom. Nti wo pa gesa me bie so ma cho se sha. Yemma wonne. Oba de man tiase. Amen. Eti mi ko kan quotation na me se o. Omo ko fa ewo adobeni abeni yahodo ne owuram. Yeah. Na me kan sa. No bi di me akosi be. Enye sande ho. Na babu ni bodin say. Ade ko no bodin so no. Chiremu otwi mu so a ontimi nchirem. Yanko the book of Deuteronomy. Deuteronomy 34. Verse number 3. Verse 3. Ne etife fam asase. Osna Israel for no
and namatifi fam asase ne empapra a eye and impepra a ye any intrinsue kro omkofa intrinsue kontintrinsue kro we nu uchema chire wo bia wonte ase okay intrinsue kro but twi kasem na ye kasem do okay and mimi intrinsue no bui and me back to the love one ni pane ba dan obati ase but o person be intrinsue akira me intrinsue aye den intrinsue aye den Intrinsue aye den eti ye be mu ati ase ama me media na me kan na me yusu so o mu fa abefuo mu ni gwe mu no tie eni wo wura mu no me kan wo so ntima ase kan brofo na hwe eti be bi wo abrofo no be ka different way oh no that ben na me my gun na bet na say mami misraw papa misraw nyabotre na nyansem ba ko mienu bi nyansa bi en ba mu aye kristoni mapa wate Debbie. Enchinsu ameni obi enyansa mo nchirisu ya ho. Aye. And they are very simple. E do ko kan English no. But ya say wa ma ho bi. Na bi wo so be kan English no. O ma ho ti nchirase. Na bi so okun agima ko nya ne answer wen. Ye nchira tro da. So be a mistake, I mean go come mistake. Be a mistake, I am go come mistake ne da. And I see ye and topic is Nsem Bi Nkyeremu. Omadi emfantiase emra. Eti asem wo se inkyirinsua. Yes. intrinsue kro Omko fa inkyirinsua kro. Etu pekra we me pa cho yade bu ha. Mame won say we say be preach me can say be me quotation me can me twam straight ah. And am say eye preaching to quotation twam me come me to aso. But say ye kase ye be kyeremu dia wo de inkyirinsua kro no. Me pa cho me pese me yi na hwede kitu bi che say inkyirinsua kro nte sai. Inkyirinsua kro nse na tie. Say na nkyirinsua kro nti. Yeah. Say na nkyirinsua kro nti. okay Tudnam abefuo no. Yes. Eti bi preach them so omko fa owra ni abefuo mu. Okọ redi ohun nkyirinsua no. So boa. Kai, what my true for was some foot logun for any. Mama ton abama. Debbie. Mama be ton abama. Debbie. Mama ton abama. Debbie. What's in chinsu about me in chinsu ano? Yes. But me the bad love for the panebati arena say. Yeah. Did I see me a dynamic preacher? Not back to the level now about there. Betty ase. Betty arena say. Me to be in canin chinsu ano because being said translator no. I didn't know what she no. 1 minute. Yes. But opa yam fa English into so. Okay. You English you say English can say. Mama English ni yan. Deuteronomy na. Deuteronomy chapter 34, 34. verse 3. Aye. The Negev and the plain. That is the valley of Jericho. That's the valley of Jericho. The city of palm trees. The city of palm trees. And the other Yeah. The Negev and the region from the valley of Jericho, the city of palms. Also the city of palms. And a tree as far as Zoar. Tree say. Omo ko fa nkyirinsua kuro. Wo dia frega na modern fo yi bi mra so o me che me nkyirinsua. Once aka me dia ma wo, masa be bie wo sukura wani. Masa be bie wani. Eti ye won sempi wo hon wa nkyeremu no. Me de bia me ka me se Bible do be kan yo nkyeremu ni asem no. Nkyeremu ani asem no. Enchiremu ni me se me di to se bamwe amawie obi obaye rof de me so matiefuo ne ahwefo ahwe me no ebe hu se nipa no why disturb on ti Bible na se wode honam ne ebe kasa me ntia dia ase na makokotu me mu akire makokire ebi na mecha se enchinsu akwa so obi ne me ko kopem so onu akwa ridi ansa na me sa chema che o say ebi wo kra na wo be kan English no eni twi ni kra so nko yes wan nya be ye wadwum he jama ye diama ye ni anya dwuma no o ma de mfanti ase am amen wo mi akoma mu me san kotu ero biomu anu so emu oduro en so me kotu na no enam se emfa hwi wunti no ema o ha obi biara ha obi a enso man kyeremu na anka wo nti ase da enam se obi hwam sabre odi quotation bi ho akinye gini na mi nkotu na onim ni kotu wie ye okokan wie fe oba ba ye malam ho oba ba ye agiya ho oba ba ye pope ho oba ba ye cardinal ho ho na oba ye na apostle aye ho na oba ba ye bishop
So nim tro konkron. Mo ya me hwe papa. Oba de amfa ne senka wo. Wo mi adwenu. Me sa kire wade bi wo ha. Ti asem bi wa mi quotation bi say mi quote am kan. Said ya ewo ho no. But tie asem na wo no. Si eya ye nkyire mu a wo nti ase da. Jeremiah 10 verses number 5. Jeremiah chapter 10. The part of verse number 5. Yeti oba de asem. Bible ngasa. What say? Efre afuom kaka motobi. O say what say efre afuom kaka motobi. Wankasa. Swanko no swawo. Swanko na waswawo. Ehifo na waka mo asemi. Wo di free one ba eye boso mo asem no waka. Yes. And o say boso mo waka mo asem no. Omo te say efre afuom kaka motobi. Twi na kofa kaka motobi. No da be she twi mu. Kaka motobi oya wan. Waso wankasa. Swanko no waswawo. Wetimi ntwa na mon. Ontimi ntwa na mon. Musuro wom. Ye ka frefuom kaka motobi a. E frɛ no kra wo no kra no. Ka e frɛ no ye de nya. Obi nim frɛ no. Bible na frɛ no e family. E de kwatukufuo. Okay. Amufuo. Okay. Ade bi ebre ma enoma adie. Okay. Atokoa. Ebre na so eso na ebre a enoma aba hu. Etetetefo de omo ye ne se. Omo ye statue. Edi simisi Nsem Bi Nkyeremu. Na no mi preacher metwom state mi mekirem. Dabi. Ati be kan se no bi no akoto de rough. Eti omo ye statue. Ti se nipa seso. Na osiefuo mu ho. De be na noma ne ba. Omo hu sa se nipa ye den e wo ho. Bi a twe bi ni. Eti we amufuom ene ya ye statue na sim. Ena wan se dia omo di we na aye we no. Enti osi bosom ti se efre fuom kaka motobi. Na se we nye yesi statue yesi eye amufuom ana atukufuom ana se efrem ye yesi wono mo a odu a wadwe be o se nipa na ye den enso won kasa onto na mo swanko no so swanko ne ye den ye so ano simple eno ono twi kasa mu nu wakwa fa efre no afuom kaka motobi anka on kan na bosom keke na nko nya fi wo say esiwo boyiri keke ono akwachem se ote se efre afuom kaka motobi me nkyeremu biom wo ha me pase me bisi we hia de ne omo ade man ti ase amen Wait, opa koka English ni we. You want to make Canada? Na English ni Canada nchiro ni we. Yanka English ni yanko. Okay, that yanka from Jeremiah 10. Okay, good news translation. Also, they are upright as the palm tree, but speak not. Also, see, obviously, you said palm tree. Yes, okay, another version. Okay, Jeremiah 10 for see. Their idols are like scarecrows in a cucumber field. Well, so no kwadi wamfa efre na ma o yusu cucumber. Enso cucumber yi enye na fuo ye enye sa de nsim. Yeah. Eno manko. Yeah. Obi a we ga na bi anim say eye mufuom. Na sa de ta happen. Oba de hu ye mobo. Amen. Na me ene ha mi o. Mi nim say di petri mu adwen se challenge size. Ampa. We are den size 11 on size 12 na say. Na size na so 10 na say. 7 so 8 na say. It is san be mente be wi asia ye. Na me dia ha me say. Obu quotation kwa wonte da. Dabi. Won ka se bi kwa se wonte da. Kasa akere. Enti efe no abete. Enso so wo nkyiremu kye wo bia. No tiasies esen die okan no. Omadi emfanti asiema. Amen. Enti me somo nya ho tiasie say Hebrew language ni mu no ye wo kasa bi wo mu efen dan le hak leaf. Yes. Meaning no try say to swap or to replace. It is so passing biaka na wonya openi similar. No dey replace. Anything obi akoko to kakumba. Yeah. And they replace emo fuo efre
metina say Bible no nyeme bebre pia o Israel memo na bi ni yan emu exactly enti no mo ma the family to keka ni nyina bom a we our family we mu enti so translate otimi yi bi e de shame yeah sa na yen so ye na no twifo no so omo so sua Hebrew no na omo de translation no omo so nchire mu chese so omo ye family dia ni ye ni se dua ba di bi wo ha ye dua ba ko ni besia na yen so ye mpa the family ni group. Yes. It is a way ye nya bi dia no abeba ye nya bi dia e be pa ni family ni bi e dia be replace simple because adia ba ko no bi nya dan e bi ni ha tie mpa dia ne ye dan ese wow na bi ni ha ko fa ni we ya den bi ni ha eti wo ma wo nkyirem because ade no wa kire say enya die wo ko pese e de dan kwa be ma wo dia wo dia ma wo nkyirem keke yes o dia ma wo nkyirem keke wo nkyirem ne meboa keke eti bibi ti say no obi ye mistake no amfa no ma na me de na hye wa eno ntimi mbeka nkyirem say ma ye mistake dia be ma nipa ne gidie sipi o ma dia amfa nti ase amen ye mi adwenum adwenum mie amen tie mi ye ma point ni so biom na be kye wa de bi so biom ha Babu na do mudo papa enti be kra me chemi bi say one question with the book of Job the book of Job chapter 13:23 Job 13 enti bi say question say one twetwa me we bi a no bi akwatra na ne kon ntia twe no bi anya bre mun tie do ko ajiba ka no okwajiba yo trufo won free nyankopon hey baby amudi nyam free nyankopon so asa be wie no Job 13:23 no enti bi say mo kwase me boni pa ne me mfomso ne de eya me boni me mfomso mami wonu me mra to mami me boni me mra to na ka fra mi po me nya wo boni bia yo ale na odi wani hinta ade na odi wani hinta sa obu mi utamfo ubebu mi utamfo o kasem na wo because manu nto wanu mu da na ubebu mi tamfo wo bra de bia wo ntia se a wo fra mi bisa mi a na mpanyimfo afra mi bisa mi nsem bia wo mate wo me ho a ma che wo mate wo wase me wadaje pa o wo nchede nya adaje enhwehwe me chiri kwan na ka bo nsem che se class 1 table ka bo nsem che se class 1 table me to me bo a che bia wo me che oh we nya ntia me kan se no enma ma ni nchiremu mi kotu me ti ase enti e me kotu me di a che ade me ko ba wonti ase a metimi atomebo abo akire dia ma no go ya de bi won mu a efe ne betomebo sa de we be da o say ti we mi topic na ba say nsem bi nkyeremu na no so nche say nsem bi ama be kyeremu minim say wonna wani abie na won konko ahyo mo ma no mo pa de asua no mi kyere we mu wie pe mi nsan be me kyeremu because woni wati nsem bi ase to tin nsem bi ene me ka say obi ni mi de akinye won kyiri nsua ho say ya me ko kan na befu ene owuram so kan babu ya twa se inkyiri nsua ade na man kan inkyiri nsua na me se what inkyiri nsua na se e kan inkyiri nsua te ase o kan inkyiri nsua na me se inkyiri nsua ne ye abefuom abehodom be fam wan na dan hyehyem no monam de ko na ye te so owura ni areas bi inkyiri nsua ke kase mu do emu odu ba akwese first Bible ba na ye brof kase na use die no na ne kan dem papa te fe na mu soni ba na nsem bi mu odu oba de ma ntia se mra amen wo mi adwene nu amen eti tie me mfom so pa ma ye de an me mfom so ma ye me mfom so me boni me mfom so eya hiara me wonu me mra to mami wo me mra to ene me boni no ene me boni ade na odi mi wani hinta na odi wani hinta me na wo tra me ho nsam ya na pesa wo tra me kan sam ya she de di matam she da prane muntie mi ba kire ni mu ye me kire ni mu ene ko me topic ye wa me topic e da 1215 wo adwuma ye pa otobo na ko ni nyina ebi na me cheme say nkyinso o me quotations ni bi ni yusu abefu di quotation be ma kan sem bi wo bebre me anga say me kire okwan monko menya bebre hallelujah amen oba de mi enhira proma na me say na yesu ade yes ma me quotation mi kire wa okay
me ma error ni biom wa e the book of Acts that quotation quote new Bible in aba ade no kra abeka ebe yi sa ade na firi o yen ye koye enwo ma me se wo pa fra abeku santana se me boa back to the Bible okay FM ono raise sa we na me this sa errors ni na ko e no free Bible society for oba de man ti ase amen kan quotation me nchari bi wa Acts chapter 3 verse 6 na Petro kan say Sika this. If I chomwe, osina Petro can say get sika this. Minibi. This way, I to say French. Yeah, day. Yeah, French back said day. French back said day. Son of my friend, yeah, day. Get sika. Yeah. This. Et you get more than an outro. Get sika dear. Yeah. And a typo error. Acquire DES. Yes. Eye de wo Bible ni ka sem edi akan ye du wo ye du ani akan de enso wo ko bie na ko hu this na no aye din on framing kan kire me say o kan this na me so men kan this say new ones na aba no mayi sa we ni for tell me pese me di ma no be kan no ka say me bie free me Bible ntimi ye tell me di Bible no me bie ni entwa na ye ntwa free Bible no straight Obadi amfanti asiyemra. Amen. Omi akumanu. Amen. Sa na fe nso ye ba point bi. Okay. Point ye ba yi. Ye ba abehye la. Okay. Meka flour. Na me kan ba besi powdered food. Okay. Okay. Na flour nso eye ahodo. Okay. Na nso mo ye in the family. Okay. And he said, yeah, translated the aba English and the aba obie the type of adekuna yeah into omo kekabom oba de man ti ase imani the chokon no kan sem bebe to Israel for yakopon ne omo nam no oni hyehyɛ bi ma Israel for okay hyehyɛ odi ma Israel for no san hyehyɛ no ɛna me bebe kyerɛ bi mu ade akye on nesisi Oka kire mo se momu nkon omu namo a momu ni mori emuka Ediyemra mesin kwa the book of Exodus chapter 13 verse 7 Exodus chapter 13 verse number 7 we are of 1 Corinthians 5 verse 7 New Testament you beka bebi owie penefe memra ne fe yembe check eye fla hodo woni epiti inanson wonye ko ka chezi afoso omu ni epiti ena enson emye hunu nche emoreka pan no mpese obehunu Israel memu ni pebia moreka pan no wayifa ana moreka o wahye nyina mu moreka nti Israel fo no yakopon pe moreka ho okay on pe moreka what was so kan asem bi ho edu Passover mu a twaso wasi woni epiti nanson emrehu ncha moreka pan no ana moreka o wahye nyina mu eda no obodi akira mo no eba no de awurade ye ne ebre ne nyina mu efri misiri mu no wakirem de danti ne niema ben na omukura mu pa wo manum nti onyankopon di nhyehyɛ bi mo Numbers 5 verses number 15 Numbers 5 verse number 15 Bible nkasa eni obrema ne mfa ne yere no ko emra osofo ne nkyɛn nti obi biara ekɔ awurade no okosofo bi animu anhyehyɛ ne bi nie no mfa ne ho ayeyade ai asɛm na mi pɛfi o but enya sempo ne wo na mi be kyerem ene na bi hyɛnsɛm kakra o kaka na we kan akɔ de mi hia na mi yie firi wa yango mfa ne ho ayeyade koso na ayeyade no mo de konie atukusam me pa cho number 1 tie omfa de ne nko atukusam na pa cho atukusam tio yanko English nyanko hwe la no baby cry Yusuf then fine oh Yusuf fine yeah fine flour I don't know use the word fine flour as in now to yeah but me person me call Hebrew ni Greek because oba kofa ebi ni be ko bi ebe ko say why man kofa one way bi metu be kofa betu oba chere de wokam ya common Hebrew on come hey my brother Bible na version it one to be mistake ko be ma obi aye we simple say ma divine or dum na wo so na yakopon dia ma wo no e kira wo sen ana wo kyensem bi mu keke wo ka wadwen oba dia man ti asem na amen eti yenhwe atukusam o se
atukusam Yeah. Wow. Okay, then then the man shall bring his wife to the priest and bring the offering required of her, the 10th of an ephah of barley flour. What's it then? Barley flour. Yeah. Atukusam barley flour. And there's an idea. Then flour ni yahudo. Yes. And the flour ni yadai yahudo. Papa. Leviticus chapter 2 verse 2. Leviticus 2 verse number 2. What's it? Na onfa emra Aaron ne ma. Yomudi ko ne yenkwa. Asofo no. No asofo ni fa esichirisam. Asofo ni fa den. Esichirisam. Dana opa kaso obi nkoto esam mra wo. Aha. So on konkoto esam ye de to pan ri mra wo. No an obeto abre wo. Baba bu mu no. Esam odu awo mu no. Eye twi kasa. Yes. Twi mu ye ka esam a. Eye ade bi aya hata awo. Okay. Yam. Exactly. That's the reason when to use the word flour. It is out here about the Bible monocrano. Uba benya flour be 1 year, 1 June was wincing. The rings here on Isaiah 28. Isaiah chapter 28. But what case it is some quote to be at verse 28. Koso 1 yam panu ebro. What's 1 yam debe bro? Panu ebro. Me patch 1 yam debe bro. Panu ebro. Na say bro, ubetimi di aye pano. We ya ni pano. Obadi ya we ye mobo. Amen. Pano bro. So obenya pano bro dia. Ene mpacho asemi be bio be bio. Efe yemfe no nto nche na me mekire nsiem bi mu ha. Orofo. Ye wia ni ye ba abehwe say ye twi kasa mu no. Okay. Fla hodo no. Edim ben na ekura no. Okay. Oh yet to say ye ba twifo. Okay twifo a a general name. Yes. Okay. But ye wo a ye twi fante. Ewo ho. Twi akuapem. Ewo ho. Twi asante. Ewo ho. Twi achem. Ewo ho. Munyina mo ye twifo ya akamfo. Yes. Oba de ma ye ntiase. Amen. Eti asese ye ti general names ni bi so ase. Eti won say twi kasa mu no. Obi timi ka bibi say akpele. Akpele no eye twi eye anwonafo kasa. Yeah. But aduane o mu dinti. Yes. But akpele no enye aduane no. Wutie mi wa. Aduane na ye di no ni din no. Yeah, aduane na nkasa din no. Aduane din anwonafo di no mo frɛ no akpele. Waka wie no. Waka wie na nsa. Ya betun din akpele. Yeah. Said ye wo din bi se fufuo. Eye process. Yes. Banchini si jaso no. Ye mfa no fufuo. No. Ye wo wie a ebe fu na ebe fu ni kese etu. Yes. Na wa bomodiam the person me company nsem bebre wa. Me chew enti akpele ni aduane no. Exactly. Ya ka wie ne fa na akpele. But wo koni ya yam si wa twi kasem na adane. Yeah. Ya yam ni ntino. O kan bom mu a. O fre na do tiase. Yeah. O ko aigbe kasem mu a. O fre no o kasem se dey. O fre no ewo ebliwo. 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 Na chese eye blow sam. Exactly. Ewo ni sam no. Eblo sam. Exactly. That's the part that say the Bible use Isaiah 20 say ebro pan no mom fetima ye no. We say buy na sam obey unyusu belly no unyusu wheat flour no. Unyusu one your belly flour your wheat flour your corn flour. What say nyama nyina no. O kere nyina bom ebusu agoro. Yes. Obadi amandi ase. Amen. It is say unya sa flour na. Me do betri no what ase. Edin bia pie ma akire nkrofo bi agene. Okay. Edin bia pie ma akire nkrofo na asna me ba me nyame ma hoye. Say san wodo ri nyina no. Ye baba ho. Okay. Na ye besa bebenya esam bi kodo.
no yenye free beans hodo. Yes. Na kai babu na nkyerɛ sɛ beans hodo. Omo mudin no. Omo nso no ya wo sɛdeɛ ne Nyankopɔn ayɔ no. Yeah. Etin ba bekyerɛ mu akyerɛ wa. Me man quotation bi asu. Ni aba quotation ni abekyerɛ mu yie. Quotation bi pie e wo me preaching mu. Na nkrɔfo aboa ɔmhano wɔ no. A wɔnte aseɛ. Enso mo mbisam. Wɔnte aseɛ nso wo mbisam. Wo ba na attack. Me ma attack. Tell me wo nipa no. Uwe nipa no hu standard na won say ehun nya say tira me say nsem bi Nkyeremu timi kyerema ma matiefo anyansafo ate ase amen yama bible ne nkasa yanko bible nkom hye bi na ewo the book of Ezekiel okay na saase na wo Ezekiel no eye prophet ma prophet ne so na me peke eniema wo Nyankopɔn di gina ho ma ye nia Ezekiel okay eye kwan ya na Israelfo nam so dada na ma me kyerɛkyerɛ etimi peshe me kofa nuane na me kyerɛ nuane a Nyankopɔn san kɛyɛ ta me de me meton aduane mu obi aye me meton aduane bia mu obi aye dabi me kyerɛ nuane eye obi kura ne bisa me question ana me kyerɛ mu so kyerɛ obi ana ba akoso mbe ye preaching quotation me kotu ye no ye kotu pemba bi yanto aso obi take advantage on diase we mesaye say me kyerɛ mu neso asem eseni wura no oba de man te ase amen yenko Ezekiel chapter 4 verse number 9 ba won ngasa na wo de fa ayuo o say Ezekiel on fa ayuo sa be ni Israel fa ebani akra me mechirem yes akwa se mbeche Ezekiel me mechirem eno so na ho yeah me mechirem yes aka mechire reason but me mechirem enema wo na mpeke ye me mechirem na wo de o say na wo de fa ayuo ni atoko wan kasa wo fi akenkan nyema no wo ni din 11 ayuo atoko 2 ase 1 ni asedua ena asedua 3 ni kokote ase pie ena asedua so ase pie di ase ni niani asedua exactly eti asase wo do ni pie aba okay ni kokote eni kokote ni ebroshe wa ade baako fa yi waduane obedi ni enado na wo kɔ baabulu na baabulu kyerɛ mu a your friend miss grey flower na opepe nkyɛmu mi nkyerɛ mu nne because be pesa o pade asua de a wobɛbɔ kyerɛ yi ɔdni nyina nti enyi nyina yɛ flower nko a ɔde be mixia flower opa bo oba se mo pe internet so ade na bo eye miss grey flower now pe quotation e do be ko Ezekiel 4 ekọ na o kire sa ne ma nyina was Ezekiel be dan mfeso prophecy nim for 390 days oko use condo eye moria e be say yes tini nyina se ekokoye flower na watini akabo obade manti asem na nti enyama na obobodi nyina ye isam say ye beans kura ne some form me can ne some form wa me ka de ya hataye den I am the powdered one or for say powdered one e wo mu no won ti ase a eye party bi because ye ka we na me say ye family e don't mean ko fa beans bi am fam ye sa family one yeah but de na ohia ma ye na Ezekiel no or ka de ye den eye obetimi ayam the powdered form yes I am a flower no all kan wasem tira me ka je so pa bo mo na mo pay internet ade me anya na misua ade na so ma ade bi a me ye bi a later obekwa kwogbo akire ebi ni fa bi ni fa no so ma ye mfa nso ma me ntino ha me omo ade man ti ase mra eti e be kire wo di wakọ sa ha de ha na na odi sa grey and sa miss we ni eden ba awodo de mixture eti ni mo bobo odin me pese ye kan English no okay na mistake bi wo ho baby English bi wo be kan e ba be ende o baby antoaso a memeti ase but me nse ni nyina ye flower wasem ti no me ntoaso nti I will leave it there
said the match be in beginning. Insurance radio, I'm a church by Sana make him the Abba. Yanko. Okay, Ezekiel chapter 4. Me pacho you so day. Me pacho country ni yanko. What's it? Now what do you feel you? What do you fa you? Ni atoko. Ni atoko. Ni ase. Ni asedia. Ni asedia. Ni kokote. Ni kokote. Ni ebrose wade ba ko fa. Me pase me catch you say minimum dia wo no. Me ntwanto se sama no da. Me catch your place still kokote. Still kokote. No be sure the reason. Dia nti no be sure. Yemra efe ye be yi point no. Can bro be a problem no war. Okay. Ezekiel 4 verse 9. And you take wheat. Take wheat. Take wheat 1. And barley. Barley 3. 2. Beans. And lentils. Eti baby wa kan na do hang lentils. Yeah. And twaso. Eti mean o hang lentils mami a metiase. Ba me nyenti a metiase se ni nyina no e flour wasem no kanti no. The person is busy, baby, or the people lentils now. Minko, menim bebre, and twaso. Lentils no. The person ye busy or lent patch of lentils, netus mammy. I mean, shall you lentils? No one say, oh, you use lentils. Okay, patcho yan twaso. Patcho me yan, mammy answer. Okay. Mammy answer. Twaso, to another English. So, I'm English, be fatus the unkind. Also take wheat, barley, beans, lentils, millet, and spells. Put them in a single container and make them into bread for yourself. What we say? What you should then? Spells. Yes. Spells. Spells now. No. At the forefront. And it is lentils now, but any lentils. Yeah. So what you mean? And it is lentils now. So any lentils. If the Bible become baby, nobody will do a year. Lentils and millet pay on fast spot in your day. Emma. Baby to me kind on fast spot, not the fetish. Yeah, or the fetish. It's mammy, the fetish. A bit mamma spot. I'm a fetish. Nadiama, mammy, fat mamma TV. Na yan she, never yem baby. Near yem baby say. Ah, yanko. Pacho, mam for fro. Another version. Na mention say, oh, you know, don't get beer so me to one say. Sanse me ready me tiasie me divine or don't know the other me no achemas mean that will be that when one na that mumu. Okay, yanko take thou also unto thee wheat. One say we thou for no and no you say and barley and beans and lentils millets and fittish it way no one vessel one way or see no fan shade krum and make thee bread no on fan no or carbon bibi crowd to us but ye ma and also enya as a patcherable bibi to us all. Yes. Enya no ni ye aduane na ne ye omo die no asem aduane no obedie no asem ne ye ka. Yeah. Ye mbekire niam mbebre. Eti yenya eye sport no. Yeah. Yenya fetish no. Fetish no any sport ni nya ye brofo kasa. Wo di ko Hebrew kasa mu a ye fe no kushiment. Yes. Kushiment exactly. That the sport and the fetish. But uko a year contribute to say, Pacho Yanko, uko contribute to say a year Egypt. Your friend Rai. Okay. Your friend Rai. One ya, Ubeka say, na dear no quite my person watch me. Upesa woti asia Rai ne dia. I just am do uko Bible no the book. Na no and no na ya na mo translate yo. Yeah, a hot. I want na asem no wo. Yes. Eho na asem ni nyina wo. Rai no. Ebi class parent eye RYE. Okay, the book of Exodus. It is a kokotenya wo ho no a wo se won ti ase no. Hallelujah. Amen. Me show me yes still kokoti. Ma be show reason say omu yusu powdered when omu gina wo de mai. Medical catch say Hebrew kase mu no. Say o ade bi wono mu je no mu we ya on penny similar. Great. Na translator no dey replace. Enti powdered food ni nyina ko bisa wo nana kanso am
ono betima kire mu yi. Yes. A departed food bia no na nka ye mfani samsam o. Ewo nkroni bisu o. Yeah. Nkroni bi betimi abodin a chewo. Enti na ade no kra no estate wo bayira so. Enti mpacho ma me mfa nko ni enhwe. Bayira okoti sesemfo no a na ade no start na wo de obedi sa aduane we da bayi. Bayira enya banchire no mo don ho mo. Bayira eti na edina kasa start fi bayira de ni ahata. Ni aye ne powdered form no. Yes. Eti mpacho fatu TV ni suma me. Wan kasa phone na go na chireki. Na mpacho fatu na mencha de bi mfa nkyerɛ mo ha. Na me pick one say we use yam kokonte. Yam kokonte. Yam. Yam get meaning no. Nkyerɛmu on church yanko. Okay. Often also made from dried cassava. One so the cassava be show. Na say cassava kron kan. I check cassava be di hini. Yeah. Omo na yire no omo hata na omo di aye. It's a smooth, thick paste. Yeah, ranging in color from deep brown to grayish. Typically made by blending and boiling dried pounded yam or cassava flour. Eti nekri kese mu kura no e bro kura no o yam no powdered form na no mfa na bro konkonte. Yes. Na ye koko uti yopa tobo men rashi men lentils ni be ba men fa lentils ni konkonte. And men kan lentils ni so e ye bancha na we me se ni nyina o jesi lentils kura me se me still I will use that because e ye powdered way o use. Amen. Opa yanko Israel memu no mu use on powdered way ni nyina powdered ones ni nyina. O won say a different type of a friend say way flour. Ke udobo so my no. Different type of flour. Ni nyina ni enyepe. Yeah. Ni nyina ni nyepe. Dabi. Different type of flour. Etika di background na memu wanu a. Anka ti se bro de. Anka odi abro no beto so a obeyi so abro konkonte. Teye atoko de atoko konkonte. Etimi ma wanya entiase se ye nanam no ade na na oka no ho no opese o chese ni tie watwam nyina kosi se ade na Isaac Nyankopon se onyam na hodo nyina chese enkoye powdered form enkoye powdered form nyabotre etisa opese wote Bible na se pa dia obi kraso o me obi se ye ka kokoti bi aye typo error na kokonte ni so nya kon ni da debi kokote aye kokote me kotu kokote na chero kokote no pacho fatu kokote nto ma me cho say there was the book of aye Ezekiel 4 no aye error ma be kotu kokote ankasa so a chero wo be say ensunsura dantem na me wakọ makokan awo ba bi di a chewo eti ba bi amekoka bi ni eti ba bi awo mu bi ade o pa kire ni eye British or spurt ana then dry. Yes. Friends say ray do ba kire o mu ye ipacho yanko Bible mu yanko pacho mama English no. Okay. Fa twi Bible no to twi Bible na mpese bi twi Bible mpese obi be ye we bi anti pacho ni we ye fa di. Okay, we Ezekiel there. Ezekiel ni pacho se dey o se na wo dey fa uni atoko ni asedua ni kokote ni ebro aha e sha de bia komofa bacho osmari nsen ke o aha ne wo no ke o wanyo be 12 na masanse ndi wanya ye na odi keza no e na masie no ke o de e mebe kokoti eyaboa kokoti we eyaboa min kotu aboa de na mama na this okotu kire no min kotu yanko the book of Psalms me be say tell say de new ra ne me amunya me nchira de Psalm 80 verse 13 Psalm 80 verse 13 yentu aboa de asa o se na kwayem kokoti o se pacho anu so twatu no mu kwayem kokoti no fast paris nento so nyemi say fe obi a okadua no asa no na petemu moa ewe we ayemwasam no ka no kokoti aboa pacho fatu so pacho for Psalms netus mam. Okay. Psalm 80 verse 13. Psalm 80 verse number 13. Kwayem kokoti. O se kwayemu kokoti. Esei no. Na petemu muare. Petemu muasore. Eti we di wa state am ye hunu say. Yeah.
any kokote any payemu kokote say any da o ke o te e ke o te e payemu kokote edi aboa we ya mo asem ha waka boasem edi ha na wokoka kokote no oil edi adeti na odi aduane a woka wasem odi aboa ko kokote be ye den enti yem na mehwe quotation betia mention kokote ni yi amon kokote ni say family etu betime konya aduaba bi but the enti odi be hye ho no medical chira we say Hebrew kasem ye wole the right ye wo kasa bi wo a eka echo say san ada say u change u ye na u replace le hack yes to swap or to replace to replace it ade na can onya but or ni similar ho it or the replace it powdered food no can the fetish way the first saying when no can Cement no any Hebrew kasa yes wakani nyina bom spell say ye fetish o wakani nyina bom Hebrew Greek a friend saying Egypt no friend then ray yes right no mo kan ray no and what the book of a friend saying the book of Exodus ye beba the book of Exodus so be mistake am yeah yanka Exodus no on so Exodus chapter 9 verse number 32 was ayo any kokote it was wabe sure wabe kokote na ono and for working kan fane command lanterns na ono be quotation a chiro okay well beans ahodo problem ye ni ho but me just say the all change Isaac asem no nkodin powdered form because okoka bom oka ni nyina dia hade adigurom na me say wo pa bo miss grains flour ebe chiro say ahodo ni nyina oka ni nyina bom if you are de wa yankwa de book patriotic for lentils need to the beans na oka wase fatu trim mi kokotu bi a che obium de mi kokotu ni ema de be ka che the book of Genesis 25:32 Genesis chapter 25 a part of verse number 34 down was Jacob ma Esau pano ni asedia wano ani asedia ya dey wano enti pacho yenhwe asedia no yenhwe brofo no se no beka no okay okay Genesis chapter 25 verse number 34 yenti obo ade asem okay I can say then Jacob we also have 2 Samuel 17:28 okay then Jacob gave Esau bread and lentil stew me pacho tie also how the lentils side haba wey awai ubet man flour ubet me there is too but enye sa kokote na wo no yes but ubet me send afra kokote group because we am the padded form no ubet me the afra yet ase it will say be person English be better no so sa e when you say we enye kokote wasem yeah ye hwe do bobodi ntwi no okay what was o say ase dia wano Kia seniti asedia no be mention one thing use the word then lentils no one person say it will pa lentils group no ko read ni nyina English na ko read ni atwi bo say ni nyina di asedia but I no de ko ho no okofa asedia hodo a yetimi ye den in padded form that's the reason I'm in after the chira wo ha no eti ano no or the ba beka eye fetish and then start no that the cement. If a young lady boy, 2 Samuel 17 verse number 28 was or the impani ayowa was what the Uya 2 Samuel 23:11 young okay impani ayowa was no more than impani ayowa inkukuo atoko esichirisam enchewie one said in your group running your mother by enchewie ni asedua ntumo sa asene pia wono obe aseno onfa nkoma no asedua no ahodo no ntinu de hwe de baka brofo no yankwa brofo no yeah 17:28 okay first Samuel na bedio babia mi quote isu be say wabodi anu abodi kokote na quote wo the book of Exodus chapter 9 verse 32 yes obodin obaduan no obobodin no okobo we ho okay 17:28 2 Samuel brought beds basins and earthen vessels wheat barley flour and parched grain
Patch what? Grain. Beans and lentils. Okay. Brought beds, basins, and poultry items. They also brought wheat, barley, flour, and roasted grains, beans and lentils. Hallelujah. Amen. But you want the lentils? I bet you want the lentils. Who say beans and lentils? Yeah. Now, or the beans family, no so. Yes. If you want me now, become bomwa. Our friends at the same time, we are in the padded form. No so. What do you call the padded lame? Yeah. And then the one is actually for no. Na be kokotenu. What's kokoten the on tiasi? On say you go to and contias. You go to kokoten as much. The patch of a young called the book of Hallelujah. Amen. You go to koteshi. Okay. The book of Isaiah 28. Isaiah 28. Yeah, the name in Ankasa. The verse number 25. Remember, is a worship I quote. Person be free Bible name. Yes. The Chababu. What's a yes, Oma ani etaria. Ogu eme. Opetentete. Opetete. Intete. Odue ayo chireben. Atoko Awanafa. Any kokote. The patch of spirit and the gusu be a green as I yeah. Kokote. Eti kokote de ono. Eno che say your no translative way or person what you say. Adiema we mu nya otimi de powdered. Yeah. Eti patch yan kore say edin konkonte no. A chen krofo adwen no. Ye ko fa konkonte ni free. Okay. In patch mo na mo pe e na gogo mami. In patch yan check it. Kokote ni e fa free. Okay, yes. Kokonte, a popular West African swallow dish made from dried cassava flour, was historically derived from the word kokote. Kokote. Debbie. Was it konkontenu? Yeah. Ah, kanu konkontenu. Ye fa free. Na Canadian kasa mo kan say Ghana. Kokote. Ayeden kokote. Ansa na later no ya be ni konkonte. Banchi kokote. Eti bia obanchi konkonte. Yeah. Eti fe yi ahodo de ya na edin padded we ni mama me. Ye start said dia on friend no. Uko Nigeria wo nya sa ye friend sa o mo odin from the friend no. Eti ni onu so translate akọ ni kasa mu obe fe edin ya padded one no. But the person yi ni mama me na obi ti ni o ti ase hu say Bible na ta ho no me sra onya abotre. Yes. Me nkoto ma obi aye. Debbie. Rice porridge, a smooth porridge made by boiling down rice, often enriched with milk and sugar, similar to oat or corn pap. Rice kokonte. Rice what? Kokonte. Rice what? Kokonte. Rice then. Kokonte. It is a we yam man you na what the kakokwa. Nanka omo friend said then. Rice kokonte. Woo! Eti kokote ni nyina nya de bia o enye diane no. Wo ko sentiment ka diane na ka yam kokote. Ya wo yam so dan. Kokote. Yam kokote. Eno na da yam fufu. Amala. No amala. Eno do to so kono. It was odi amala so aba. Amala is a popular traditional swallow, food native to the Yoruba people of southwestern Nigeria. It is a thick, soft, and stretchy dough made by stirring flour into hot or boiling water. And you Nigeria also friends say amala. Amala isu yam flour. And so omo dey na yam flour. And omo friend ka sam den amala. And you yam flour. Go down. Yeah. Hey, everybody hu yam bo. Et na dem preacher me quote you na be cheche we mu nyina. Asemo. Amala. Yeah. Omo see we cry friend isu. Amala isu. Yeah, yam flour. Yeah. Next say a friend saying bayira ya ata. Yes. Yeah, in the padded form. Etinu wa ye or ade no nya bia. No happen similar name na ade ama. Man ko tu anka wonim Debbie. Aba de man ti ase emra. Amen. Emu da ho. Man ko tu anka wonim Debbie. Kofa hiate. Wo mu say me bie babu mu acho say dan ni kotu kotiachi man me kotu Isaiah de no. Yeah. Eti Isaiah de na wo no
oye ni abasem no ka but din na no oyam a e ba kosi say it do no translate no oni bi it so fight no timi nya so asem nyina okay say kra ye obro kokoti baile kokoti banjin kokoti you don't go and write banchi say nya infa kasaba we masa kasaba wunya and the meje no atu nchen edi ni nyina ye padded na Isaac on fanya aduane teacher for nam no mo nam Nyankopon mo use padded I don't know we yam si obe 1 month 2 months tanya dey and say papa 1 year kra nya hwe che and say to se me mpemorika wo mu mpemorika Nyankopon so mpemorika diabli bia no omo nam esre no so padded one kwa omo to ombo to kan Bible no kra o kan second verse so be kan se me wo second verse 1240 okay 1240 okay. 1240. First Chronicles. First verse. Yeah. 12 verse 40. Osina wana wobeng. Osina wana ebeng. Edikosi Isaac. Kosi Isaac. Sebulon. Naphtali nso. Edi aduane bai. Infrumu ni yoma. Onsi infrumu ni yoma. Eni infrumu ponfo. Eni infrumu. Wa say akra mistake bi wa o. Obi anto mo na mo hwe wo yie. Mo hwe mistake bi o da mo ntombo mo dem pacho. Fansa infrumu ponfo. Pacho ye sure say ye infrumu ponfo. Eye ke infrumu ponko. Ba kena mesha na ebe ye ponfo. Infrumu ponfo. Ye infrumu ponko. We nya do ka say ti Bible na dabi. Efetu aso asemi ho. Ene na ntwie so. Ene esam aduane. Ene esam aduane. O say esam aduane wanya wadube kwakwa say anu aye na samadiane but we can version be na be okay padded way but what samadiane we be say bia eye sam nko a eye ubenya belly wom ubenya wheat ubenya eti ahodunti udetieti obeka itia wase ni samadiane any broad matatare any baba aba wa hata dia inyama ha den wa hata ani ayam baby can say example say mo nye tatale me be kase me church tatale me na me ko preach me ko say tatale na wonye ba nye twi babu ye wa ye die tatale o ko kan tatale nya sa me ma tatale no en na hobam yes I don't say bam se fire tatale be ya o pa ko kan English ko check say na tatale en ye die ni bia ye tatale ye ngana unim say ye no enti wono no twi Bible no akofa tatale dia ko replace sa cake na on chese ese no enti tan na eti on swap etu check no we a edin no ni ade we na ti eye powdered food that's the reason why me pacho o kire mi die na me kire mu no a me pacho mi kokote na wono o pa kokwe sa yanko eye Exodus chapter 9:32 okay 9:32 no what's it na bank of foul lentils no me go to lentils but na me che say lentil be go to see no am fa fetish and spot na nyeden ama cement na ama but baby and vegetable no dey atoa so no a kire say ha no kan o ka wie nti be se kokote na small kan o be kire mo ayenko Exodus 9:32 was na ayuo ni kokoti de me o se ayuo ni kokoti de graduate kokoti say kokoti say kwe was ayuo ni kokoti de engusu bi evi say enu na was enu na akechiri yes u kan free so ba na prede dwa na the friend say esukotwe totogu egu in ya be wo so it was say eye ayuo ni kokote ni de ensuo ni bi anto anyede engusu ibse na ena aka ekiri me pese me ba me menchire nkire bia mu o edi sa kuti na opa kokko free fair sa asem na wono obeche say Egypt sabe no pato mami wenu pato so me right no dia nya friend right no say na say duaba no o mo kan wasem na etesen o oba de hu mama bo amen da ben na me man beti me ase asem we manya tamfo our Galatians 4:16 Galatians chapter 4 verse 16 adenya sema come on kudenti na mo tamfo mama ton ama wo
quotation come go to crank or be a cross or be a yes I didn't see apostle kako continue okay me to me say we are very good mama attention it means on did that send it down Cornelia say ko continue ni de otono otato di ochoba no ho na nadwo banchi aduane ne ye friend ko continue eye din eye flan yes okay we are asante friend said a friend abetie opa we metimi mo na mo pe gogo opa gogo ye obachi odin wo do mo de friend pacho man bi gogo me panchrom obachi say edin say obachi wo de pacho gogo me na me chebi me pacho mo hwe ma bi we a friend say Nigeria for them some friend amala but them some friend yam flour nti sanka de ba hanke be friend a friend say bayire gonkonti yes enti ene didi so ade ba no pacho yi to suma me ncha ade do a adam yi mam na we yi ni pade nyina ti wa mu nyina enti obenya aburo untimi nka be kan aburo sam bayire sam yes atukusam Ubenya say sam e wo bible dada say sam nyina dey opa kan quotation we kan quotation we quotation na bebre omitrim kan the book of Ruth chapter 2 verses number 13 to 14 now kan me bro for na radio 2 Munya fa verse number 14 o say ne edu edidibere no was aka kire say brahane bedi bi no fa abuprako no ebo ense kakanim koso no otena etwafo ne nchen no ma ne nchiwie ni bi me pacho wahu hwe oso man de nchiwie ni bi owe me no we ye den amen pacho yen kan bro for na radio okay obi ani mu nchiwie wa mo de tu so ma yana say okay okay, no, the other no. Okay, and at mealtime, Boaz told her, "Come over here and have some bread and dip it in the vinegar sauce." Vinegar, vinegar sauce. So she sat beside the harvesters, and he offered her roasted grain. Roasted what? Grain. Roasted what? Grain. Roasted grain means no person what you said. Person what you said. Chinisu sanchiwe. And then we say ebro chiwe. And I said the roasted grain. Grain susu guahudu. Grain susu kimi chinkatiari. Yes. Then you may chiwe do so pan. But when we said I didn't quite know. Eti ekoko wiye say ohwe na say nyema ya chi no and chiwe ne di mu akotene dia. Then I will put in chiwe there. Na so we can vegetable back of corn aba. Yes. Patched corn. We can patch corn. Yes. Ti ye ko kan chewi asem a. We unti ase wanya unkote translators na se. Oba de mfanti ase. Amen. If you san kan so ye ready do. Okay, and Boaz said unto her, at mealtime, come down hither and eat of the bread and dip thy muzzle in the vinegar. And she sat beside the reapers, and he reached her parched corn. And she did eat. Hallelujah. Bible do ba kan na nkyeremu ani asam no. Ba kan nkyeremu ni asam no. Eti nyabotre na yenyimi sa ye modam ye nse futu ngungu ani enya na we hunu me nyankopon nya masa se why you fed up e wo ne wasofo ntem a enya me so a eno ano no so wasofo de wafa kwan bi so a nyabotre si abotre simple ohu awrade mponi but ya we ohu ye mabo amen no mi enhira pa amen amen asam na ye ka no pachotie me kotu kokodem I would the book of way I just say error na the meaning no mo dey man no powdered food in the make me just say kusi yeah but you can me hwe we because mo hwe we ni fama me a friend say Exodus 20 Exodus 9:22 no okay many we for so omo check here no so mama omo check here no the word we no kwai man na and na be refer say sa aduaba no na niam no mo use no Egypt hono mo frase di sa aduaba no from the free Africa
Egypt had nobody bands, nobody Bessiaco, Israel, assassin, on Bass. To the October for the book of Exodus chapter 9 to 32. Now reforms of a cancer match. They say silent nedia a beans family. Beans, little beans back. To be about mention a year lentils piano or a year beans family. But Nina, the all can with the book of a year the book of a year Ezekiel walk up padded once. Yes. And it's the year not vegetable one and our lentils. Now, as we jam beans, but what was but eventually be no actual say, yes, but and fetish. Yeah. And the bachelor, I'm one, I don't know, credit content. Because it can content, and make a just a young contest bunch in you. Name a padded food. Content, so yes, I had yes, you didn't. No correct. It's a me, say me. One say, oh, cornofa, patch of fatusman, Obi could dear Jabba Pachani and watch your young cock. Kokonte is a staple West African dish made from dried cassava or yam, depending on the region, dialect, or popular street slang. It is known by a wide variety of names. Okay. Which face the wall. What's it? Varieties of what? Names. What's a big reference there? Face the wall. And brown fufu being the most widely recognized. Common alternative names include okay. Face the wall. Face the wall. Lapewa. Face the wall. Lapewa. And lapelawa. And a bakubi to us lapelawa. And a brown fufu. Chris Brown. Tomorrow I will pay. Okay. When you saw what you Nsem Bi Nkyeremu say, a dear would do on the other day on the friend. Na media na media ma back be the about once say omo picky e din konkonu e free kokote. Exactly. Kokote. That's the powder. Yes. What you see akwa shepo? Simple. Otom. You want me join? Say ma kwaton dia. That's me turn wrong food. Preaching and my child say where you want and you cocotte now a your family but in your fabwa mesha. That's that nearly crack a money. Oh my dear, we are mobile. Oh man, Tiamra. Eti being quafal lanterns now only a powdered one. Me patro ye webra. Eti okofa pano pano se pano so would de sabi money so would de more toi. Fab Molly, quiet pano. We are casting, I say, I'm with the two blood. Fam Molly, Fab quiet pano, say, and Nanny Benkua. Send your Benku brother. Some more. I bet Benku brother. Lack of knowledge. I bet Benku brother. Powdered form, no, and I bet me after not to be the idea. And the eye bled. Let me, if I be too smammy. Ebony. Yes, it's when you different women now, great lentils, yeah, it was we are the a dim baby, maybe where the appear me. Offer a year, we know that the music will be say a year Miss Grey Flannel, yeah. Offer no, and no one yet me prefer be ye far a year lentils, party be no more far a year millet, okay. Alpha wheat. Okay. No man miss. No can in bomwa. No man bet to me din. Tom Brown. Tom Brown no crack. Na yet say omedi nyem bi frafra. Okay. Tom Brown no me pacho e Nigeria for na two dins how. Okay. Na me catch you. Senka ade a me kwaba patu and ma be kire kokko ni we nyina mbiem. Ma be dwa ba na me dwa ba nuaba woduom. Okay. Se na we kan but anye se ne kan ha. You army send me can send me 1 year, man, show my 1 year. Oba diamant as Amen. Nigeria for opa go na check Nigeria for the 20 Tom Brown. Kasam Tom Nation no musu ye no. I dey no ka say e white 10 brown. The thing Tom Brown. Okay. Porridge now all kana. The thing Tom Brown. Tom Brown. Say Tom Brown say dia catch them. Asi aka wo twi ma. Yeah, it's a cup we are seeing. Who me say ya antu ya bo. Yeah, say mfie be 30 years back. 30 years back kan mfie wo mu yi ho.
boys yi bese send aduane bi din aduane bese send din gari and beans into gobe ampo wakasa o ke beto bre bi se wo transfer ti bi bio mu a obi wo anwo de gobe ba be den gobe na be common name I replace gali photo I replace your gali wow anjima we mu no etam kwa chekwa na se ye gali and beans a on be kasi ye nana Jacob aduane a odi ma we no ye gobe apa say gali and beans ayira o say gobe no a popular name gobe. The popular name, no, I know we are no more. I just see none with the unnecessary similar. Yeah, repress it. No, dear, see, and I say one do me translate you. Messi, I we better be a copy. Almost a view, baby, but if you no more ten, about the sham. I get beyond the bee, Nika to the phone flare powdered food nibi, yet by the conte, what you conte, will conte, when Nina a powdered one. I know my 20. Missy a time come, Gary and beans will change. Now Gary and beans, you say brofo. Yeah. Gary and beans. Yo, you can yo Gary. Yo Gary. And you say and crackasa. Now I change for a Gary photo. Let's hear crazy day, demon. That be. No, boy, see, I'm an abbreviation. Go back. Go bene by yet popular name. It will be replace Gary and Miss. You put go there. Wow. That go by Shana. About the issue. About the Amantias. Amen. Anonymous like Chica said, why I come. I done it. I am brofo. Okay. And yen and went in young can yen ababa yet. Okay. Huh? Oh, quite go so why a gang leader our own. A gang. Okay. Once why a gangalia? Gang leader. And was why a gangalia? Why your whole gangalia? Why your whole gangalia? Quadro show and why your whole gangalia? Gang leader. And gang leader turned to gangalia. Gang leader turned to gangalia. Yawa fa so chire nsem. Wow. Nsem Bi Nkyeremu. They can't sing radias. Monyo. Dancing grind. Oh, amen. Hallelujah. Amen. Yada was soon yasasi ura twediam poya wase. Amen. Wadoya wadi adomi. Adofuma sem na me ato ne ye Nsem Bi Nkyeremu. Okay. Debi ameka asem na me say, me de to say bam na mo bre. So le bia bia na me ya but we no bam faso amie Nsem bi ani a sa na ya nhwe ni agimifuo bi ebekọ so atwatwa preaching bi a wonte ase nukurim Nsem am me ya but we me dia kasa a kire Nsem mebremu to do ye badwene ba ne bebu nkuntam okay me kasa biribi ni obi be nya problem e wo nkirinsu ho enokura mi quotation no wan come you so the word abe omkofa abefuom am bi kura kasa abe kura ni baabu am makura kasa abefu enu say ba ha me ho was me na meti ade na ade no kura okan nkirinsu but nipa in the nima de fa nkirinsu eti me be kire mu ansa nipa ne fra me kire mu anti ase ba but no obi so dia ye de obaye wie akeka de ope enu no ye nkontokwa wo ho dabi me na menim de maka na me se me dada obi awo dabi se wo sofo ye dada afo a yeah o ye dada afo ma me na me meton bibia ma wo dabi me ma se sabe makotu konkunte makotu ebunsam enti me ton ebunsam dabi me nkas makotu quotation about a friend saying millet inti sabridi me ton millet ti manya quotation bi inti mo metobi eno abeka say me quotation me quotu ade na me ton no enim dabi me ton bibia ni sa me ton bibia ma me quote the book of Numbers 11 Numbers 11 so kitaniema hoduo bi ho opa eno me preaching me quote ye no me kan twi na nkan enso me kan eno du omo antwa common mom to omo antwa me pass me bo me preaching ni bi o
they come with twitwa phone twitwa phone Bible nkasi yanko Numbers chapter 11 verses number 5 verse number 5 Bible nkasa yeah case no ma yedi ne kwa koso e wo beziri acha na ade atoso de amame e kan efre wasi efre anamuna fan wo de woni ama bebodin jene anyo me pa cho si jene ni anyo but me preaching na me da me quote kokonte o me preaching no da me quote quotation we anyo no me use the word me use the me dey want me can say garlic o pa kotie me use garlic o preaching no anya ne man twa me kire say yanka no garlic ne kan anyo bokomu no akoka English na ko hu say yatro anyo ana me cho say quotation bi wo kra na de me kan wo kra no obekọ na English na ntisa eni twi ni nko twi ni ntia twi na ko similar onya papa aha na ye anyo na ma ni gire ne no anyo no jene odi batwi kasem a anyo no eyemfantifo na kana anyo edi fantini ka anyo a eye jene kro no a but translator no ntibi nya garlic twi debi to aye ni jene ni anyo simple me say translator no nya garlic twi kebrofo no. Okay, we remember we remember the free fish we ate in Egypt along with the cucumbers. What was that? Cucumbers? No, they come. Family. Yes. Melons, leeks, and you family. Onions and garlic. And onions, no. What's that? And you see, I would Jenny, you Wakasia, Yawanka. What was our big garlic? I become. Yes. But Chino to Mamchini and Grady Chini can. Ya kaisi no more, you didn't miss him. Coso, Efre, Anamuna, fan, Jenny. Now, when you're nobody on who are fanless Anamuna, where, well, I don't know some people put in picture. Oh, chairman, be dinner, man. Jenny Anyon. Was a chimun uncle nya garlic tree. Yeah. Send yaka garlic or becan garlic. But you want to chew. Is it be sound and none one chim why? It is a Mekokase king. There be a chon anyon and your cho Jenny. So the Bamu pass a couple of Funaka, Jenny and your tautology. I had the crown one. Jenny anyon as some crown, Jenny anyon. Anyo. It is simple as a family. Anyo only Jenny family no. You may be bread. Exactly. That's all. She said me be preaching about me be Chelsea Hannah Mokocha. As all try me be preaching. Let me be quotation mean chow. Let me say me quotation me quote and kawonya den. Awoni. Timunya sa church ne hunu no. Munya sa church ne hunu no. Say come on. Say ka oni me da. Ka wa ye teachings. Me na mabaka. Me mabaka tu. Na say chon na me ma say omu ye na wa de what dey we mu mo bo. To me amako tunu be kire mu asen mi. Emu oyere mu. Proverbs chapter 26. Ye Bible. Verse number 23. Me ba pon. Ano frem oy ni emumu yakoma won et se gitefi a ki se gitefi ye die dura kuru agon ago na de otan obi no na obi a wotan obi sa no ode na no kira se bi da wo di wa no chia se nensu ni mu de wasiesie kontompo so obedi mi atem obedi tram obedi matem obehoro me akeka bia no akọ enti se oka adokodoko sema se ni pa kono kra wo ka adokodoko sema enyini ni achiwade nson bi wona kuma mu utube se ni pa ne kasa wi ade me nkan kwa no oyede no kika so na nitan ene nada ekata no utube so kasa de me nkan akwa ma kra sa sei akwa sei se ko yo bi a wo be kire ma se mu anka de ma kanu kanu ka kire but nesu asafunu mu no nanso wo bonyunu mebi yeah asafunu mu no koso ye beyi ni boni edi ye beyi sankrofo no boni edi tibi na mechenti we ye nsem bi nkyeremu da ho ba be kyerem obetumi afre me na ya twetwe nkomo no kra na meche me say ye wo eye fla na hodo yes ye wo wheat belly
Nina Kakaboma, Yefeni, Isam. Me quote to be macho, a brusamo, a brupano, treat dear, Atukusam, do one have it, Diana, Omata you such as some demand. Yes, that's a fine flower. And Omata, yes, how we are. Atukusam, or TSM some now. It is for no one busy. It was say, ye batney, a friend, yes, ye memoir, Usubenya, a brusam. By some. Tell them, be sure. I know the got to swim, but be swimming. And a bunch of you never take you over. Nina pardon. Sana the back a friend saying, Ocean crab, bunch of crano, wouldn't say a dear, Galliana, Casao. Impossible, but ask me church and say more. A part of a family beer, a brona, but my friend saying, when I am, if you try some fair brogali. A brogalio, a friend saying, a bit tough friend a brogali. Okay. Different a brogali. Okay. Different a brogali. Hello, Pacho, di baby, I got free. It's your sanko for you now. Amen. Apostle, where is our service? Oh, children, you service. Living away, Monday. Would there be how many members about crab? But I am a tear for. Debbie, and you'll be Anna. May church him. Why? Anyhow, maybe be a tear for any, and will be so I'll get much and next I will be Jimia. How quiet papa so heading about church room and no one so I'll be back can you say not to be trim now I say there be do how did I say Nsem Bi Nkyeremu Nsem Bi Nkyeremu Nsem why be jamom Century so I say I'm a go to year Nyanza go to be Nchinso na me go to year na obi di material and also for quite my back ni babu no go to abe and I back na be chem quotation fa be ho ni we na be no kwa na o si Nchinso a me hwe din se o ni asem kure ni minim ade o minim se Nchinso a but wo na wo gina wo nim ade e fe Nchinso a eti mimi go to yanko fast me pacho the 34 verse 3 ni etim fam asase o se ni etim fam asase ne empepra aye ene empepra aye ni nkyiriso ankro ena ono ni nkyiriso ankro na ono mpacho fra English na ade bi o okay the Deuteronomy 34:3 the Negev and the plain that is the valley of Jericho the city of palm trees of palms yes and the city palm trees hello mpacho di me be aka free the battery from the first land me ka se free kutukro mi chia kutukro fo nyina baba shalom Yahweh shalom the battery living our for the way na haye there be some dia munim enti mu dia aka mu kra mu dia munim nchecheri nyina udi papa wo fo no wa TikTok ani omo ye no nanu ye haye battery babu jumu obu okro de content dia mu ebi kura nim cruise yaka cruiser ebi and then yaka tankers ebi nim na the bank usu di bi papa tankers omo bechaza gangalia obechani cruise obechani tankers only the right way that your friend cruise obi nim say nsem wa ye oma kwan ni so aso omo ni fra ba so omo brage omo pre eyo omo nya abotre papa o ka so wo kire nsem ahwe omo ni begu asisu de oh there be yan consem bebre mu ya da se oba de nhira bu nyina omi adwenu hello pacho di me bi agasa free oh but kata sitama mi chia tamafo nyina papa ya da se pa amen chiwa o dia mai amen na ni dia for the ni o ma tia na se na we ka se to ko e ku ati ti bi a bottle water o no bottle water do so enso o mo go bottle water bi dia o pure water o we ya say water ampa omo di Vatican ma bottle water nyina ampa o so ka se mo
Also dear very good pa. What can be popular than Nina? Amen. Who cross the other say fire and pop 40 grand, you know, and as a bar first. Yes, it has to take you over. It is to be broken. Will be up with you from 40. 40. What they mention for Akomra. Wouldn't him say a friend saying papers are ready. Okay. Graphic in a bar first. Okay. Or be a topic beer or say metographic. And so your daily guide. Your daily guide, oh yeah. Yes, our friends. Your spectator, yeah. Your times, oh. And so you have almost afraid it's a graphic. And they say, oh, because of the graphic, it's a graphic in Bay. Yeah. Graphic be general name. Hello, Pacho, maybe I got free. Hello. Hello, Yahweh Shalom. Pacho, your family time, because the sweet Aquadama. Michia Takwa Takwadama for Michiamu in about Yislam. There must Apostle, one day, so powerful. I mean, so powerful. I want to shop. And so what I have to say, one man, let's talk a blank you or Takwadama. And nobody has why? 2 Kings 7:1. Now make sure I did 2 Kings 7:1. 1 Kings 4 verse 30 4 to 22. 2 Kings 7 verse 1. What's it there? And Elisha can say. Elisha can say. Munche ready asem. Say ready see this. Say ready see any. O chance say. Ayu sam. Ayu dan. Sam. Ayu dan. Sam. Me pa cho se die be sam. Ayu sam. Ayu sam. Ayu sam. Opa ko read say ye hwita. 2 Kings. Patch of English no yeah. Okay. Eti ahanu yeti kra na ye normally some asha ho. Was it then? Elisha said, here is the word of the Lord. This is what the Lord says about this time tomorrow at the gate of Samaria. 6 quarts of fine milk will sell for a shekel, and 12 quarts of barley will sell for a shekel. What was that on so can yeah. Oh, you the barley? Yes. I was on I can barley, yeah. Hello, Pacho, di baby agasa free. Hello, Apostle, shalom. Yahweh shalom. Apostle, the Bible no you do much kwankata. Very good. And to me no, every young say said this time you pay back on any Bible society. Because the states are already far away and what I'm back and pray. Not a oh, go so I'm 5 years it twam kra. Another everything and Apostle, 8 minutes and no before a day 2 weeks. So because every 30 years time, I know be asked some more. How many go be in a room now? It is to me, I say it's nothing. 7 times I know reference, be not one back home, say, written by written by Apostle. I never must have something, yes, you might have a bit chat myself. No, I'm a TV. So, yes, how much you actually see out? Yeah, be a grove where you do the Kakra. Leviticus 23:13. Okay. Leviticus 23:13. 13. As you go to back, was see Atukusam Yankwanswe. Okay, 23:13 Leviticus. Was ni ehun aduane afode ye. Ni ehun aduane afode ye. Esichirisam. Brand dubu mienu. Esichirisam. Esichirisam we de no. Isaiah 28. Isaiah 28. The verse number 28. Yet your award yasem. What's it? Wayam panu ebro. Wayam de ben. Panu ebro. Panu ebro. Panu ebro. Obadi awe onwe yamabo. Amen. Now akwano ka say verse in chinsu anu we na mkotu en na be anyway abe ebebere obabu. O kan the book of Isaiah 40 verse 31. Benya bi ho.
Zaki 40:31 benya bi ho 31. Oh, but when once o ka be wa man sha be but wan ko yisu nchin so ho e ban se na wo ko yisu nchin so ni ye we ye dodo pacho yinti of friend nchin so ni picture form no me fan kire oh etin sa me ye teach no aka nchin so wan ka befuo no ho a ese me na me di back down mo bi hu nchin so an se de etie oh sene nchin so ndi se obi ye aye ye nkro hyehyɛ we mu a munam we munam eti se mi koti ya me koka se na omo to sancho omo kofa abefuo mu ne awram mika no ya chon nchin so a uche so nchin so nso onye dai ohunu nchin so anu san na akwa se fetish enu ni kokote no enu kokote ni nche da nya duaba na wono eye similar obaso o cho se ni memu no ni powdered food dia awodi nkase ni sei en makotu aboa kokote makotu me bench ni mutimi de kokote quotation aba en me de kokote ni so quotation en me de kokote yes en me de kokote abenti mama kokote quotation mama kokote quotation yes kokote oni fa kokote nto so say kokote not we in your friend kokote open quotation or the book of 80 verse Psalm 80 verse 13 fa kokote nto so oni ona da won na kwaye mu kokote kwaye mu dan kokote eti asono kokote went so ode kwaye mu aso no so se we aboa ti hai o kan ya mu asem me kan mu asem akese aboa mu asem no ye dai na kwaye mu kokote se no petemu mu awe etiani efi the book of Wena Zaki 4 ne de o kire eye duane wasam o ka eye the flour or flour. Yes. Lentils now on open quotation. Lentils me quote to the book of Genesis 25 32 32 25 verse 34. No I can't bluff. Was it? Any Jacob man eso. Pano. Any asedia one. Eti o kind of bluff abenya lentils wo. Yes. But the one about the lentils actually din ho. Okay, then Jacob gave Esau bread and lentil stew. Okay, then Jacob gave bread and lentil stew to Esau. One so did lentils, yeah. It brought twins or so man then I said, yeah, it has sent Isaac, you know, and what you say lentils now. Yeah. But the pacho can only say, and yet fetish and a spot and a horn. Yes. It is all lentils now, no, and no, can't I said, Diano, or I said, Diano for free, no, or for free, I know lentils, powdered form, and all can. Won't you mean fat insure the uncle from an in That's the reason why all can lentils now, or show the powdered one, 80 fetish at once all kind. Spot, well, baby, one can fetish of a person. Can we say, walker, a cement? That's the Hebrew word, yes, cement. And that's I mean, and as a day, right, so right, no better Egypt, and no decide. Yes, and the tree is also a person. I didn't see it near Penino, 1 young fan shot the crum, one got on separate you. Debbie, what pack was one funny name, what the crum, the crum, and beside what she says, back with Danny Mori when we bear you. Zucker for best one. Now, what for you? Atoko asedia kokote eburo se wadia ba kumufa fire wadia na bedi na fire wadia bedi ye fire wadia bedi awon ena dodo onu ena ahase du okron se wo fu se mo de be fremu a ense ni nyina ni change into powdered form. That's the reason why ntia yen so powdered foods no the onu ye original the make original the wagigi wo mu no ena onu so person say ene ye nya de na spot na ni ye nya fetish ne dia then ye putu den kokote ana wo si we kunti asema kokote na kokote no eye aboa kokote ana me say kokote ne on eye error. But open the original one now. Isaiah 28 verse 25. Isaiah 28 verse 25. Let me go to you. What's it? Fatus no. And yes, Oma any Tyria. Ogu eme. Opetintete. Odu ayu chireben. Atoko. Eso nafa. Any kokote. The part of fasa se no bi hu. Be kokote no spare ni anko. Ke. Kokote. Eti we
kokote na person na say kokote ni go kan ho kan eh ono di enye aduaba na nkasa meti ase apa en maka cho say ukọ Hebrew kasa mu no a omo translate ade bi no omo di ko ba bi no onya ope ne similar yes Hebrew kasa mu ye kan den ye fen lehak leaf yeah lehak means o swap anase who replace exactly pepepe etira ha no di obenya ode awo twi mi ebenya ena ono di be replace ye ena ma che nti kokote na ono the same spirits no ena me say ne mo na mo di go buy ena mo de ba me sa me come nya internet preacher but why ya ma me pi me ye bi di a kyerem ase unu obi sua de na opese level no ho fa no sa level ti me do call level na ti mo level na bi ni yanko oni ano si den yes kokonte is a popular West African swallow dish made from dried cassava flour was historically derived from the word kokote also am pick free din bem kokote and na wo misma kotu no yeah bon ti kokote this is the original name no and ya yin konkonte ebi su kan different etin patron ya fem free ho ni yanko ni anim ni hwede obade hello patron di be aka say free ya me ka say kan me ka say free kumate aja what me tie wadama also over the show o show mami enye sebi kan hu a ka edwane ho asem a wo kire no bonni ni ne die hia aposo ubeje ni se afi na so bi akosto so koto toothpaste a ise o kan the Pepsi auto Pepsi and then you must be about aposo jawo every day aposo ubeje ni se afi you PG Bible on the Bible PG Bible aba na in some working in an example shenu e was PG Bible no ma omo at the different names in at the for na compared to the normal Bible using it's about the was on show me da wase so wa be can say ba o ambo obi akọ so to Pepsi because any day ni na wo asna kan it your mazam yeah we close up we mu nyina so obi akọ so den to Pepsi as your Chaco one, your Chaco and Pepsi, Chaco Pepsi. Hello, Pacho, di baby, I got free. I want for grass to be any cramo. Hello, yes, sir. After the family, Ajman, Catarico for the branch. Me Pacho, me dear Raja, Ajman. Yes, sir. Yeah, you're living here for you, the family or you. Yes, sir. Then we the apostle, yes, sir. I want you to sustain. I want you to buy an apple for Yamaya. You remember your feeling because you see how we hear free of Yapaya. The guy in Amquampona, Ovichiano, Quampana, or one if you remember. Ami. Yahweh, you fear Yahweh, with Yahweh, as some Yahweh, if you I will give free Potrima or Yapa, Concosu, Tapos, yes, time, and yet the time or only taking them. The extra is uncle by Uncle at the Satana, not Satana, or Benjamin quite heaven, Lydia, now we never quite heaven. Amen. Midi on wachi midi grove bi ejikra na kodesh bi on man nsem wa utimi so ni ade we pay je shoni eju ben se obe kan sa ade ama no se dia dan no me ka se nchiri nsu e man kan nchiri sam ka so ko fa befu mu no ye be mo bi o bi abeti ase simple oh no ye nchiri nsu obi say what is the meaning of nchiri nsu a onu so ontimi nchiri mu onso ontimi nchiri mu adeko hello Pacho di baby ka se free hello yes sir Pacho Mitio Adama. Your friend. Hello, good evening. Mitio Adama. Your friend Jiba. We got to see a chim check. Open Mitio Adama. And they say you are so many young private person. You could be so. I see any view. I see any view. Trapias one. Yeah, Benny. Trapias a view. Pacho Janasuna. Yabejo na ma yebe fro na ya ma twa piase fro na fro why anya assume twa piase assume twa piase your branch ho me yiri nyina eni jiwon pa money problem Pacho gina so na omonyo na ma na yemfa ma assume fro no omon fro why oba de nshira bebre onye wakoma so ade ma ho nshira bebre aba oni ma de wa ko ade be won say e say obi suma say onkoto
ebia powdered soap mra oka omo osikoto omo enso ye how do we be omo how kramenga se mi je wonim say ye omoko bia na ye susu na ye fa na hye omoko okay but ko dwoma ye fa no mukosam yeah dry one ya yam na ye padded one yes na ye bi fa na hye omoko okay but ko mo fa no mukosam oya we shira Baba the next Bible no kokoti no be kazungu Who's what Casabo? About the next Bible. Let Bible who about the Casongo? Who are about it? And I'm with Jack Casongo crying. Because what did you padded once, no? But you're saying, Mammy, near by the some. By the some, that's a won't try be. Nobody body, hata body, no anybody somewhere. Won't try ya. It won't come where you never off no. Dear my friend Josavi. And do how many conconte? Yeah. They can't conconta. Yeah. And you conconte when I pardon your car to your team now. Yes. Boom. Okay, you rice coconte. A very thick rice swallow is sometimes made resembling traditional yeah tuzafi or fufu by pounding or stirring cooked starchy rice flour. Okay, and there was our yam kokunte badanwa now yam fufu and I say amala ne Nigeria for so you almost yam kokunte when you twi kase mu no yeah no so they akon form yes kon off no omo won yam padded one my yam a do die wo say a form of way we say konkonte bibi wom na so omo different abro ni nyam bebre no biafra edi na sasa misramu ade na okache Isaac say onyam o say won pani nyina ncha de kuro ni nyina ye padded form yes that's the reason why we twa de ni tia eti misra wadama unu beans wo mu a eye beans banya nyina wo ko hunu yem eti nya de beje na hunu baba ma hunu hunu ho hwam wo ye na sabe wo ma hunu ama mo nkura mponi yen ko tu amunya bi nka dabi common ones John 3:16 said yes onyanyankopɔ do wiase enan yes ye go to deep ones na what nya bi atua tie apapa yi ye nti no ko tu de we minya ne na man ka mefrɛ no ukase me phone me number na edaso no nkofo frɛ me ukase ni nyina no bi sani momodi ma me say o de boa me nkwagisem obi wa me say what if you what you be say o mo sani be skadi ma me abribia obi wa course na beba no obi kura sa me kura na me see obi support me for nkwagisem no obi kura sa me so me support no obi wa frɛ me no o twi me kura me ni on kase nwie no start issue the problem never obi so frame ya papa o kotu quotation me twen say wo wi a me bi saw me nya da ja kire no yeah hello pachodi me bi aka free hello papa me tam na so ya we shalom e de me ka safi dubu ashi ichia bubu ashi fo nyina papa mo je fo papa won sa azewe kwa wa kire po dada o o say wo dia wonim nti wonim a there would be camp wa kire wo dada ba mo so na e de no mo would be ka wo say o ensa egum a wo do nti bi to me preach him ya e wo bi say me no nsa me ka say ensa e general name me no fanta e ensa Coca-Cola e ensa ampa but ni nam say aponchi peke ka to bi so ngo ton sa na dwan ko say akọ yeah but oni se egum a wo do yeah Mr. that's about the root na me quote you no so English is or the two is or the insakeka yeah now we use vinegar nti fe yan ko say e dey important e ma match them mo fa ne say dey munim na hello Pacho di baby aka say free hello down Pacho shalom Yahweh shalom Bacho FM la jam ka se fi tu plaso. Ichiju plaso fo nyina. Bacho ombeti. Papa anu ya bade nshirawo. Amen. Se ugusu a bade na mo so na wodi bie ni. Na me no aya atam se ameti ase se omo aya omo di sa ansam no wa chinye no.
eya na Bible no omo enye omo a ombe mo mate ase yi if you say living yawe babie ni ho a sabi obaji asem bi tise ho akine enam enchechere pa agbade nam so de chechere nti me atem si ya me hu say enti ase na ya omo nya o Bible ani tina me say Nsem Bi Nkyeremu ya me konto pa amen na wase body shabebre hello Pacha udi me biaka safri. Hello. Oh. Hello. Pacha kasa o mitie o. Bet ma kwano, e ba kwano. Ya wacha. Papa. Obo adi nsira o papa. Amen. Kada o ka wasem se enyansafo na tie wu preach. Ampa. Yeah, Papa saying as upon a tear preaching. Now the oil Bible professor. There's a who didn't Papa I farm mouth. Your new start to the awo can I say. There's a old church a Bible to say you was to our train at there. Oh, I didn't show Papa. Within the Irene Mekatafi article. Now, Papa show. Shall make there or by the 18 what say you can't say yes. What say so ye? Desire di ema ye boy ya fiase en ye to ase ti papa de ense wombra kra whatever so bi ho na ye nimu na ye ya oni be ye nim dia wo ya mai o ba de ense wo bebre meni ate send dem sa san me papa baba ami hello pacho di me biaka safri me din de upon Andrew me ka safri Kumasi chia santimayo omunyina nso je oso ene de edin de se de wosi kiremu no ne kwan ya no na encheye na nzo fe Ghana ye kasa ye ne mrofo kasa ya kosuan yi na wo kan bibisa ensonsuni ya ba mu pa yeti an se Ghana fo esi choboyi enso go ni de ba no si cheer the boy ya so be kan choboyi cheer the boy oh say ye yes, I can. Oh say yeah. Oh say yeah. Oh say yes. Oh say yes. Yes, oh say yeah. Yes, this I able to do. Yes, it says me lud. That then say 6 may lead you. Yeah. 6 may lead you. So, and no beside driver for me na me pay screwdriver. I don't say screwdriver. And the name of the brain, and this is a concept. This is my 30 years. We saw me the go baby shabab. And also, we were Calabule pa. I a clever bully. And you have a kind of Calabule. You go school, we are cotton paboma, you are talking boo amount. I didn't saw a camp boot. Oh, you boot I do camp. And so can kambu. Say kambu. Anyama bebre na. Asesa. I can bro for the bloody fool. I bloody fool. And so na can bloody fool. Bloody fool. Oh wow. Hello Pacho, di me ga free. The family out because if it's a crowdy. Chiata di foina. Tadi for Joso. Apostle home pay consider that. I never me pay. Answer the way pay today there some alanko. Where you Nsem Bi Nkyeremu. But say Sundays be about 4:30. Me chair Pastor Che and Pastor Mensa na. Me onshamu na. Apostle one on one most so Sunday. Me feel bia one of what to was me ase de what to was me ase one so want to was me city want to was me ase then there me bo mpa ye say oba de ye we odo won sabe kan one want to was me na ase no do wa be kan one what to was me ase na bibia etumi aye fine Pastor Mensa na Pastor Che so me chewo mu na Pastor Che de me won se ni abre pa o aya ka chen so mbra say amapa morning show so Ghana man so Apostle also so ye one pa. Ghana man so ye hu one pa.
ye be hwemo saa ye hu ana pa mo mbra na pa na man kwaso so Ghana man kwaso ye wa se die na me so ya ma se me die hello bacho di be agasa free aja shalom ya we shalom aja oba de ya we nso ne adwuma papa wo ye Ghana ta se sin ya ta ma na what aja wo ye adwuma papa yo atamfo nso mo be sori so atia wo enti no mane nyo aja na me patron pete mi buta se indi prosper na me ka se free pon katamanso na aja me patron na me buta se uti shape eye boni ana se nye boni me pese me say topic ya me yen ne enti the barber shop eyi eti we eti anyam from so Isaac so koyi uti anyam from so enti no me tiram se ne nsem bi nkyeremu me dia make bo se ma kokotu quotation bi hey se na me kyeremu no na obi akokyenti koyuti why okay Isaiah 44 Isaiah 44 verse 20 wasi wonyi wonti Bible so beti me yuti why nso wonsi tiemu na mum no yo yeti mu na mensirim na be kyerem achi bubu nko na wo mubusu ti we na so wontimi a wabubu ti so simple why na so yi wuti because ebi mu kotu the book of Deuteronomy ese nyi wani ntam ni wenti obi kwati ni yisa we ndi kwa ese we yi wuti kran nyi kwa se okwati wuti ase ni we na sabe ne me bi ho no mo a ya won krofo bi a hotuafo no ho Debbie, as a church himself, let me fancy ya. Manco church and some crana, and this one go away. Then I say, I can't say, your Timmy come and say, this is the reason. He say, but we'll do on the soft one, this walk our yan, but to pass and Saman. About your wing, I mean, I said, may go to quotation, you are say, for you, Nimaimiti. Do you tia? Nasa will be because will be intimate fuba in anyway. Nasabi, never be on one chemunuka and chemus and yan chemus saying, how about the way we are mobile? The young chemuzo. I made a me who massamona be teaching about it. Yanni, a man for the trana, as near sinners in the was said you be a chem. Me chen ya near ye dear Benyampum, men quatoin. Is it a deep medina by? Echeche ni aba wodu aba abusi ye ni anam kese se nyankopɔ de ni aba ne ma se di na wani na se sebe spread ya yare achewa woni do mo sa ye na ni aba na wani na ni asa akotwa na haban yes ni akotu ni hini yese je kwasa wani no obesa ni aba na haban na yesinka di nyankopɔ de ba season oni bi ring one to de ba no you know if I were when ni what about if you who about ni aposa no raw ni adam wanum so eti ya chenyemem ana me kofa Nsem Bi ana the part that way na won man church mu nyina na me kofa asawe obi akotwa oya so awuza na mtese nchiri nsu a obi say hey ma akoka befuo na so wo ye nchiri nsu nso ye dia wanti nya nchiri na bekure ni babu em ko to abekote shika kama mengo manga Ezekiel 40:31 Ezekiel 40 verse 31 okwa Psalm so beka abe ho osina ni tem professio no ehwe eho fam abanwa so na emme ewo ne dum ho na odi atosu kra odi ese de babu ni ebebie ya in term of professio no hwe eho fam abanwa so na emme wo ne dum ho yeah ose emme ewo ne dum no ho oyifri so yifri on yanko jubo se anu say no obeka English no be kan pepepe yeah by when I what the book of the referred them but can we see okay its portico faced the outer court and its pilasters were decorated with palm trees. What was the way no English no pepepe but the kotu back no and the English no kan by tree anka Montias yo sa na bi won so atwi no beka okoka English ane ne nyada emfa Psalm 92 verse number 12 otiri ni befefesa be yenyina na yenko Deuteronomy no biom okay 9 anya ne mpo
Deuteronomy chapter 34, verse number 3. Ne atifi from asase. Me pa cho fa to fa twi ni to suma me. O se ni atifi from asase. Ne empepre a eye. Ne empepre eye. Ne inchiri nsu akuro. Ne inchiri nsu akuro. Won't say we o so inchiri nsu a. Yes. Inchiri nsu a. Obi say makoka be. Won say amiti na ye. Say no yokoka English no. En ko fa ti di obaka bi na English na bi. Na oba be che say onim nyansa che. Yeah. Pa cho kan English ni e. Okay. English to so. Okay, the Negev and the region from the valley of Jericho, the city of palms, as far as Zoar. What was it? What was it? Na abedamu. She no any English na nyere anko. Yankwa man ni na mempon. Hello. Hello. Da nyame aso bi enka o. Enka o so. Pamso with the Evelyn. Because free okuma. Hey, ano akofa. Gobena o kanumpo. According to no, gobeno. Ewe kasa. Ewe, okay. Ayi be kasa. Okay. Fino bobo. Okay. Na twifo no mo hunu bo. Na wa ye no gobe. Mo kan say ntie no bobo. Ewe kasa nkasa. O say normally nso ye ayi go fo no. O say dey ye na eteye sa. Eniano ampa bo na mo say aduan namba. Ayi go fo ye pa say dia wo na mo ye pa. The pronunciation no na mo ntumi mbo. Na wa ye no gobe. Ntie ewe kasa ye no bobo. Okay. Bobo. Na mo tenne mo ntumi bo an ko gobe no. Okay. Kasa kwa da ho ankasa. Bo na mo hu no bontira. Ba me so dia me tin say gobe no e abbreviation a students na go fa no me nkyeremu ha ne later wanya enu so akofa. Aye, we are a gang leader. Daniel friends. Hey. Good evening. Yellow. And then me ask Momoni Ajuma. That's it. Na me try some my friends so me fra enko your friend is the coffee because Africa so akole new town. Okay, yes sir. That you pa me yama my dear but we preaching ya de to titu bro ya ni Easter no ya de to ada church sen ho anu sen koyi kura dimaji asora me ko nti enche ya me yadma na baba dwen mo ya me sha na djuma pa mo ye ba de inshallah ada ho kan de no anu na apostle me tie mu na me frɛ pa so me fra la line no so that is why you ma yeah ti say we say powder soup obi ho kwata powder soup boss me ma omo na nipa na oton ade na akra so omo no ni bio oni bio we so clean ya ma so clean and chese bebre no omo flani na omo ndi sa na ade ani ti o onim dia woka ade bi be general name we are here not take over. Yes, ndi say even say enya kokontempo na ye kokwati to say dia mo kana won say ade ni wo bible na waka ndi say mistake cramp we ya asem a wotwini twan di say dia we preacher de boni bia na say wa fun ya mi asem apostle na mi kama ho mama mo pa wai na ya ye him mum ni asole a wo no hwe say aso no ne ne ye na muntu no aye bible ma fa bible kwan so na mfa so na nye bi obi bu ade bi kra na ka ye wronga eno na ye mfum so enu mpode ho hia bisa won say waso ne chechire waso ne anamo a wotu efa Kristo ho ana efa Kristo ho ya me sha mna djuma pa mi sha woni pastor chele pastor Nsem ina ya mka mo era wasi oba de nchira bebre onye wakuma so ade ma once na make ata chale once what kind the book of Leviticus 25 verse 5 now Leviticus 25 verse 5 future bro for to mami 25 verse 5 Leviticus 25 can you know verse number 5 and also can English na area was untwa nkaya ififiri no entwa mo ntwa nkaya no Umbobe huma awa pampa enso esiesia enso mo nsiesie so ene entete enye ahomegie koso afi ema asase no bebacho verse number 6 na asase na enhome ene emu ade nyina na woni wakoa ene wafuna ene wo pani ene wo hoho a obetena won chen ene wafie bua ene wo mu wo asase so ne eso enumanyi nyina enye won aduane asem we da bible ni mo ha no a onyakopo ka Israel for say say obu afuo no de begugu fam obi am enu ne no de ma enu na nwisia ni nyanka obi kokro bi mu a ya bu aburo na wie no
untase kan infana kan bi kan about 25 verse number 5 untwa kaye efifiri no wa say we twa buro no nkae twa efifiri no ntwa na obabehuma a wapompan no so ai kra na wo de mpacho kan brofo na ade wa okay also you shall not reap what grows of itself in your harvest or gather the grapes of your undressed vine. It shall be a year of solemn rest for the land. Verse 6 the Sabbath of the land shall provide food for you. For yourself. How you them? The Sabbath of the land. Yeah. But when one can say yes. Na asase ne mu home ade no. Yeah. Enyamo dia. Ye jato into all bi kokoro bi mu a na se ope ba bia didi a onko gina kwa won sere sade. Yeah. Obekwa afu a ye didi mu awie. Ye buagu fam mfa emwadi. All was bekro ma hono kona afu. Yes. Enyamo dia. Na munni. One wakoa wafena opani ohoho awa betena won chen ade wafie bua na wo moa awasase so nyina ye jagu e pro wo so nti prof owo bia obetena won chen onu mani bia aduane ni ye jagu nwuram na moa na wo nwuram no abedi nene German egu ebe pro assassin na check nyansa bia ni wo sade we I will say ye be kwa koche ni atsi nyansa no and a pro next 2 years next year o ka say wo do assassin na banche bebo body bebo because say ni abani nyina be pro gu assassin mu emo na ba bedie inti ye fe bibi se mpepre yeah eno so ho eno nkofo kom pepre no mo konene de wanya ya be che what the meaning of pepre ebi mo so ko sam pepre no omo ko semfuo no ho no mo so ko penuane bedi yeah obadi ehu ye mo bo amen bible no emudo na mo trema no last two name hello good evening I am a team of program but let say ni bisa assembly say a thing Yahweh no and a right pronunciation for YHWH that is Yud Eva Wahe and we tetragrammaton the right pronunciation with the vowels and I say you edi ene so beba Nsem Bi Nkyeremu ai ayo maria yo happy bakwari ya sisem eba na azena ya sisem olukodo olugbonu wudawuli enya bibia lo na mu minim ne dadona eye nkwajesem to the wiase tam na ya papa apostle kwadmo no de banu sisi ade wa de no nanyu akakra oye kweside ni kweside biala abra wa bo no na ne fa adre kono ebohu ya ne papa apostle Philemon okwadmo live was 7 years and all social media handles na bon mode na ebetena wegom amama babra hodo ni betwem ahia when apostle Philemon okwadman oba fifi bible nu ma papa bible nu ma bibi bible nu obodo bible nu mosukwa nyenye hinta wosofu ntumi kanfa ntra no ako admen obayi di ato floor na mo anka se ehu de yes bible no enya say ye school awoboko na botum na fina beka na mabeta se na mo aye ya woni divine or de bodum no na botum na fina at choice na say apostle he na ye bon sabra na ye flow you are the man. He never miss quotation. The originator, Bible decoder, Bible professor, Bible mu'anas, the practical preacher, apostle in the amama iriasi. Why hey papa? What's as following Yahweh show? On your walk with the bisedin in our mouth. Apostle. And young fancy for no way. The baby will humble a mess may your body no one across and to me head them no too. You will the baby why your friend amati. The mamma you blow a yachu. Na yangam, why a powder is some and why I be unquan.
abɛn kɔ na do hwɛ ɛno nim di afrɛ no with them powder na yɛda afrɛ na yɛaka na nwa no ba bɛyɛ te dɛ konkonta yɛaka yɛfrɛ no amete dɛm amete na kɔ nkurofoforo do ɔsolidi na wɔyɛ de na wɔde frɛ no yɛwɔ bi so a yɛfrɛ no saabo dɛm saabo no apostle saabo no ɛyɛ eburo ɔyɛ ano a yɛgye nkate yɛda ahyehyɛ hyɛ ho ɛna yɛgye eburo na hataw afa ho ɛna yɛwɔ bi so a yɛfrɛ no pewa ne nyinaa de no papa ebi frɛ no nkyɛkyerɛwa ɔfo bi wɔte wɔn wɔ ase dɛ mesmi din no baagbe bi bɔbɔ no wɔ ha ɛnyɛ ha na yɛ dɛm na ɔyɛ de na ɔte mpo nyankasa nkasa yɛ ne diba ne yɛ ne kɛseɛ kora mpo yɛ ka wɔ yɛ Ghana ha no kora mpo ne nyinaa yɛ de se ɛnsound the same apostle ɔba de Elohim ya wɔ nhyira wo ɔnyɛ wakoma de bisɛ din nyinaa ma wo living ya wo yɛ nyaze wo living ya wɔ asafo yɛ nyaze apostle Philemon ɔkɔ adwene ne yɛ nyane na ɔba de ɔde na adom yɛ ne wa yɛ nso ne mu yɛ ɔba de na de na akyɛ wiase nyinaa na mmom no living ya wɔ asafo yɛ nyade yɛ nso ne mu yɛ na yɛ mbɔ yɛ papa yɛ kɔto de obi ti social media na so keka nsɛm bi a ɔnyɛ atem didie hwɛ ne din na kɔ na the man himself nyɛ ɔba de ɔgye ne diva na adom no no ɔde to hɔ mu no de na nwa na wɔbrɛ apostle ɔba de Elohim ya wɔ nhyira wo ɔnyɛ wakoma de bisɛ din nyinaa ma wo yɛ asesɛm ada hɔ sɛ bam nwa na wɔbrɛ yes obi say nkyinsu anu another quote nkyinsu quotation baby o kan so 1527 1527 obi wa bos nkyinsu na pia hin na say no be free say kokote kra pie ba akopɛ yeah say me na mama me kyerɛkyerɛ mu a mama quotation baby and ma kyerɛ say kokote original wɔ the book of Isaiah 28 and na kokote ne so ba akoso pie kokote ne wom baby because ni nyina na ekɔ nuane side na ɔmkotu wɔ ana aboa kokote so mekotu ni quotation enso wɔ o the book of Psalms te bacho bi say nchiri nsu anu so ade epie ba ko ana epie rodo mami nkotu bi nchiro Exodus 15 verse number 27 no do Eliam esubuda dumienu ɛne nchiri so aduoson yeah bacho for English na radio okay. Then they came to Elim, where there were 12 springs of water. Okay, then they came to Elim, where there were 12 springs of water and 70 date palms. 2 palms now on crown. See me come on. Awodo. Almost on the family. When you when you be konya we adube wom. Be konya kube bi tentin bi. Masa enye be wo ye koti e kyeremu a eye family ti okay kedi nyina bom. Ghana obenya do be wa how bad Bible be do be ko fra the family dem so pa ko family ko bra se mo ko no benya ne family one say person be ko to chiro ye woni be wa Bible na bobo din but odi wa code odi ahye bibim se aye ya fifi ma ye kasa na akoyi nsem ya ba na what don't da na wote free ya wa nya abotre so enrashe meka dem se me mabon dem pa chaw preacher be preaching or Ghana bebre adwuma ma ye ntimi ntwa papa bi anka wasem afiso yen 2 times me check niama ni sia ne nyanka kunafo chentuma 5,000 chentuma 7,000 menam nkrofo kroso me preaching king kroso nyina no okra sakra no ma sabon hoka unfe unkotwa bi obi asaka na dwene oba asore so ogi Yesu agi asabon hoka ni gidiana muntu but obi we ever we been to so near radio okay quotation or chemo yeah palm trees belong to the botanical family atiaje Aricacia they are formerly called palmae. This massive family consists of over 2,600 species across 181 genera, thriving primarily in tropical and subtropical climates. They are known for their evergreen fronds and branch trunks and huge economic importance. Wow.
Example, coconut, dates, and palm oil. Okay, Babu, or say nafa fete moleno, nafa ngugusu. Ngo. Chinibakango. Chubakango, Paco, Jom Sokotongo. Sango Benny, the Bama. You mean ever more? The Mazumi, Goko. The Babu, no could teach me once away and Goko and Angoko, and go Angwa. Could teach me the betting natural. I'm on the difference between and 1 year. You see, any baby, Mama. That's what I mean. One point, I said, I was your boy. Oh, what do you shall be say? One heard you made the ampa and he assistant and say, oh, what you do, you requested and he a born on 9 on him Pemo air corner. Kwagisa member screen so live area money all social handles no so about insurance why you made the and Nsem Bi Nkyeremu ani and papa ba be kyeremu on time yes ade nanso ye kono or the ato say bam afi the aka no the money baby am fanye sabri ya the part 2 baba yeah part 2 ba be kyerkyere niam ahodo bi mu okay okay yabusiafo momodi aso follow apostle Kwadman e social handles no so Facebook apostle Kwadman YouTube apostle Kwadman TikTok Apostle Philemon Apostle Kwadman 7 or TikTok no so and afi so uba Instagram no so Apostle Kwadman follow no kama afi misro sharing soon we hear screen so numbers na good screen so no and number is 0242 327172 0242327172 and 0207 211337 Apostle number and no with me a friend in a chichim komo and I say wo support your best support to media misro fa number no tito bi enwa isa and you food your pan piano na abribia onfa nchekere a emudo na onfa ensum ye nyina da san say obo ade na woni so e bi eni e wo twere kronkron no so what you see enti libya wasafo so ye won krabata pie wo Ghana ni wiase afa na nyine wi a ye de begu screen so e de amaw se wasafo ni bi ni baabi a wo na wo frɛ a baabi e ben no ye bema waso ayeden ati na wo so wetimi di ho abedo libya wabusua no obodi nshira papa ebrina ye bi obodi nshira bebre pastor mensa pastor chei obodi ye nshira mo amen pastor si nyina obodi nshira mo nyina amen pastor Francis wo fie obodi nshira mo amen edo bi ase ewo ene Nsem Bi Nkyeremu no sabre wetimi afrɛ me number ni 0242327172 omo bi ade be support nkwagesam na si ya ade number ko ya daba ko abeka ho say akwaye enande say so no yebetimi afufum aba because of the ball no mo boti no betimi adane dane ye ho kakra kakra bo ho abia na yapi bo na yapi pɛ de brena na ye ho be obadi ya wensha bebre amen obibi na betimi dia support ade bia me ka me se box na me bo ko bia top gloves a shame nsa yes okay some mesen kwa brochi nko pebro ni bi ne yemirim no nyi sika meji ni Ghana memu a na o kan ko nya bo afo esro kitu abia nsa why nana ye dia be kan won so tinya adi atoa sanka no so ya wensha bebre amen nyo akoma so ade ma ebi me pono atoa ma se wo frɛ me pe nchechire bi wo hwe okunkrum a ebe cheche se nya chinyi ye kwa so un penti nchiremu nti asia be dia atoa ni preach na me quotation bi a quotation me ti asia en me du kan en shede mu mani so ye ni paso de betimi asanfo quotation ni mu eno so wo atenya de yankase ye kotuni akase akirem sesei na ma be kirem kofani me ne patu beba body we try amen onye obi akoma so ade amen bye bye Living Yahweh 7-day Sabbath assemblies your branch